oki. Malo. Ia. Testing taha ua Kamata tolu. e Taha taulotu ua tolu. whakawhetai. Taha ua tolu. Taha E ua. aho honoua. O e kātoanga sipoti o e vai whanua wawau. Ki mua ke tau lotu whie tope ai konga pa me he whola o e aho. Sa me ni manga fulu mātaha. O kia ngahi vēsi koe ni. Tuku ke whanongo ki he whia mo e mawawa. Ka me e ngahi hui ko ke whakawolu. Hanga ke he me ku ngahi anga hala. Pea tāmate e ku hia kotoa. Whatupu ia te au haloto maa e o tua. O to e langa i loto. Halau maari e totonua. Ke rau lotu. O tua mafi. Ai a Fiona. Koe ao niu mo e whakalewerewa he univesu kumau iai. O kutu tai aho tauhi. Pea ku hafo au ho o wha. He aho kotoa pe. Pongpongini kumau ununu atu. O atu e mau pongpongi ko e whakawhetai. Ko hui ko tauhi hawa e a Fiona. Ko ke whai. Pa mo e whatongia o e ua i hono aho. O e kātoanga sipoti whakakolisi. Ai vahe whanua wawau. Whawhetai. He kukei wiringia pe whuka tonga. Io mau kua ngā. Ka mai whare ha mo e ofo. O kei lau mai rei pe. A e kovana e vahe whanua wawau. Ka maa. A e taki ko ne whai. Ke whai hono whakatu uta. A e whanonga e vahe whanua. Whawhetai ke a Fiona koe uhi. Ko e whatutu polokalama ko whai. He komiti poti. Ngahi ako anga e vahe whanua wawau. Ka mau la kai ai. Ai aho uaki ane a whina. Ka mau hakosia. Ai aho no wahe aho koeni. O whatataha mai e ngahi ako anga. Ka mai kau pure ako. Ka mai komiti poti. Mo e whanau ako. Ke hoko atu. Ai whakahaha e tare niti. Ko ke whaki. Mai hako tupu e whanua. I he vai whanua wawau. Ka mau kau whataha beba mo e wholofola. Ko mau kamatani. Tuku ke mau whanongo. Ki he whia. Pa mo e mawawa. O e aho koeni. Ko hui ke mau whakamooni. Ko e koloa kotoa pe o lelei e mama koeni. Ko e whaki ai a Fiona. Tawangi. Ke loto i ho lau maari e. I he sipoti o aho koeni. Pa ke tuka ke wari taata. Ai loto mo e lau maari e. O e kakai. Ko mau kau. I hono mamata e tare niti ai a Fiona. I nasi ai. Ai kau pure ako. Ka mai komiti sipoti e ngahi ako anga. E pehe ke mau whanau. Ngau mau lotu e tua. Mo manatu. Ke tau ko mau situa mi ai. Ai hoko mai e lau maari e uri. Kene e afuhia. Ai mala e sipotini. Kau mau whakawhea ho lau maari e. Se e ia ke mamao. Ke oana whai ange ko nei kunai. Pe lava hane mea. Ko hui ka tuke whakahaha e tare niti. Ko ke whakahoko ki he whanau ako. Hoko mai ho lau maari o tataki. Ai mau whanonga e aho koeni. Pe tuke ke lang i ai pe a Fiona. Kai ke whakatupu ai pe a te ki mau tolu. Lau maari e poto. Lau maari e. Ko ke hoko mai. Ke whai agi ho mau tataki he aho koeni. Taki ai mau whanonga. Pa ke mua. Ka mau mui atu. A whio mai ko mau utua. Ka mau ke nofu atu ko whanau. Tari ai hu ko mau whaini. Tunga i ho hua whape ta sisu ko alo. Ko mau eiki mo mau whamo ui. Emeni. E we kreso tau eiko sisu kalaisi. O whalahe au tua koe mau tamai. Peo i tu mau me lau maari e maani o ni. Ke ia teki mau tolu ko toa pe ia. Pea whai pe o tai ngata. Emeni.
Pamalola ke tangata ik fai whekau, kolise o tamaiki, ko uhi ko lava e lotu kamata, o e aho hono ua o e tau whi auhi. Ko kore peke tau hoko atu, te toe whakaongo atu, te tau kamata aki a e whaaki me tali o e pongpongini, hange koia ko ngahi hingoa na aku ui atu. Ka pau mau, tuku mai ki nau tolu, ko hui kai whakakato ai whaaki me tali. Ka hili e whaak me tali, te tau hoko atu ke fofua track event o ahoni. Ko e lele mita e tolu afe. Ai whanau tangata lalahi, pia moi whanau tangata lalahi taha, aia ko e senior and open boys. Ko kole atu, kau pule sipoti, ka hili pe whaak me tali, te tau hoko atu leva, ki he track event uluaki. Whataha pia moia o kuiaie field event i loto mala e whakakato moia. Aia koe tolo shot put a intermediate boys pia mo intermediate girls. Tolo discus a midget girls pia mo junior girls. Tolo traveling, tolo sika a senior girls. High jump puna maalunga. Ai whanau tangata lalahi taha. Lalahi, senior boys. Puna loloa, long jump, a junior girls. Pia mo triple jump puna sitepu, a junior boys. Ko kole atu tukuange mai ai kau foaki me tali, oi pongpong ini kai whakakakato, te toi whakaongo atu. Kole peke kau whatongia ke me tali, mo lava mai ka tau whakakato ia taimini. Vahe kolo uluaki, kau ki aso siwa lave mai, saya tu holoaki, vahe loto, ika maka petelo, paula fifita, vahe hihifo la sini tonga tua. Kolise ongo tamaiki, Soeli Mafi, William Ahofono, one aso, ke saya kale, Lovely Fakava, Sela Paya, Surya Sifili, Fui Lupe Makasini, Penny Peliti. Kolisi Sangato Petelo Sanele, Timothy Tonu Maitonga, Totiana Tai, Lesieli Kava Maunga One, Ilaheva Fili, Noela Tuimoala, Antonio Havea, Paula Mailangi, Demosione Caloni. Ako maalunga vavau, Olivia Veleika, au no alave mau, Lesieli Kiteau, Setima vai fo ou, Makeleta Latu, Manase Leleifi, Amelia Ala, Maile Faiva, Semisi Latu, Koleatu, Bokataki Fravavevave mai, kai frahoko frak me tali. Kole ke titalahi, kataki mai moho kau frahoko fatongia kiloto, katau kamata. Baba uhai e kai ke tau tari atu. Kokole peke tau whakakato e whak me tali o pongpongini. Ko ngahi me tali e whak e pongpongini. Katoa ko ngahi ola ia o e se auhi pe me loto malae aho ane afi. Ko ola eni o puna loloa. Long chum, midget boys. Uluaki pe mo i koula. Avea ke se siwa lave mai vahe kolo uluaki. Ua pe mo i siliva. Ika maka petelo vahe loto. Tolu pe mo i polonise o piaye mahanga. Ko Soeli Mafi pe me kolise ongo tamaiki
Pe mo saya tu holo aki vai kolo ulu aki. Ko whawhe i heni. Ai se ai kaupule ako. Pe mo toenga ai kaupule ako ke whakakato. Ai whak me tali o pongpongini. O kuiaia whafofonga vai kolo uluaki, si o siua lave mai. Mo kataki ka upule sipoti, yang ahia kolo toloto, mo tokanga mai ke tau meak whai. Koe polonise o kuiaia mahanga, si o eri mafi, koris mai fisirik tapu, te me o saia tu holo aki, vai kolo uluaki. Malo punou. Koe puna loloa, long cham, I open boys. Uluaki pe moi koula, viliami aho fono, korisi ango tamaiki. Ua pe moi siliva, one aso, korisi ango tamaiki. Tolu pe moi polonise, ke korisi sangato petelo sanele, Timothy tonu maitonga. Kore ke u whangata tenga I tala whatapuka e tā mua ke u whaonga te whamawhola whangaton koe ni me he mala e ni poni. Malo punou. Lolo halai walu. Long term, open girls. Puna loloa, ai whanau si pipine la lahitaha. Uluaki pe moi koula. Toti amatai, kolis sangato petelo sanele. Ua pe moi siliva. I he pompong ini koe pompong lele ieni. Ako maalunga wabau. Maka i haki ki na tōla. Nengo ki alo tāmaki pe a tōtō tauwha me mo e funga e whanua kau kia i ai whiawhia lahi ki au koe malawa ki whakahoka e polokalama. Pe mui mui e aho noua. O e whiauhi si poti o taua whi ua wha. Nei kamataki pe ai lotu. Hoko atu kia i mai whaki me tari he loto ngani. Ai o ke ngahi field event. Piko nau tolu ia nei whai e whiauhi loto. I he loto mala e. Loto ngā... Whakaunga tu hai e ngahi hingoa mo ngahi... Event na e whakahoko. Ua pe mo siliva. Le sieli ki te au, ako maalunga wabau. Tolu pe mo polonise, kesa ya kale, korisi ongo tamaiki. Malo puno. High Cham, puna maalunga. Intermediate girls. Whanau whiwhine loto loto. Uluaki pe moi koula. Lovely whakawā kolise ongo tamaiki. Ua pe moi siliva. Sela paia kolise ongo tamaiki. Tolu pe moi polonise. Le sieli kagamunga one. Kolisi sangato petelo sanele. Malo puno.
triple champ, Puna Sitepu, intermediate girls. Uluaki Pamoy Kola, lovely Fakavanga Coliseum Otamaiki. Ua Pamoy Siliva, Sela Paea Coliseum Otamaiki. Tolu Pamoy Polonise, Lesieli Kavamonga One, Colisi Sangato Petelo Sanele. Malo Puno. Koitolo shot put. Miche girls. Panau fefine ikitaha. Uluaki pemoy kola. Lasini tongatua vahihifo. Ua pemoy siliva. Ilaheva fili kolisi sangato petelo sanele. Tolu pemoy polonise. Noela tu imoala. Kolisi sangato petelo sanele. Mala ni poni me he lolo halai walu kai ata mo ke whaonga tu ai whamafola whahaton koini me a honoa o spoti whakorisi i he lolo halai walu. Kau whuki ai mamoi ngahi GMS pe ngahi Government Middle School ai ko ngahi ako loto ngahi ako loto ia ai puri anga. Toi pongpong lele yeni pongpong i whafofai ni i mala ni poni. Malo, puno. Tolo shot put. Mitchell boys. Lolo halai walu. Nengo ku alo tama ke matula. Ya kai ngatai. Ko kamataanga ya honi. Ai nei whahoko aki a lotu. Tataki he kātai ko kau me he korisi marifisi rik tapu. Ya te vita tu pau korisi sangato petelo sanele. Pe hoko mai ai ki he lotongani i he tau whaki metari. Ai ko tau whaki metari i he lotongani. Ai ko e whaki metari ko ni ai ko ngahi event e ne tahaua i he tau field. I he tau field event. Tolo shot put. A junior girls. Uluaki pe moi koula. Se tima vai fo ou. Ako maalunga vavau. Ua pe moi siliva. Pangai lupe pilo. Kolistai lulu. Tolu pe moi polonise. Makeleta latu. Ako maalunga vavau. Hangi ko yaku ongona tu i here o MC i he sport e ngai korisi. Ko e lotonga whahoko e whaki metari. Lotonga whahoko e whaki metari he lotonga ni. Pia mei he malai ni poni. Ka koe ola ni ngahi whatongi ane e fiafi. Ai a koe hoa e fiafi a o e ane a fi. Pia tau kau whatahai i he lotonga. Junior boys, whanau tangata iki. Uluaki pe moi koula. Aveia ki a Paula Mailangi o kolisanga tu petelo sanele. Ua pe moi siliva. Suriasi fili kolisi marifisi ritapu. Tolu pe moi polonise. Manasele leifi Vavau High School. Malo Puno. Tolo Tiskas. A intermediate girls. Panau kitine loto. Uluaki pe moi koula. Fui lupe makasini koliseo ngotamaiki. Ua pe moi siliva. Amelia ala. Ako maalunga vavau. Tolu pe moi polonise. Maile faiva. Ako maalunga vavau.
Malo puno. Metali whakaosi ki e whaki metali hono uang o te au sipoti hono whangaful mawha. Tolo tiskas ai intermediate boys whanau tangata lotoloto uluaki pamo e kaula se misi la tu o yako maalunga wawau uwaa pamo e siliva sione kaloni kolis tangato petelo sanele tolu pamo e polonise ki a peni peliti kolise ongo tamaiki famole mole mama anga Christian school ako anga mama anga Aye masasi mo masisa ke stonwe. Malo puno. E fa falanglangi ko lawai ai foaki metali honoa o te au sipoti ono fang full mafa angahi ako anga kolise wa fonua baba o. Mo kataki foki ako mo ngahi no fo anga. Kokole atu ke kau pule sipoti ke painga mali tu kuanga mai kau lele mita tolwafe. Uluaki track event ke ahoni. Lele mita tolwafe senior and open boys. So ata pa moya. Tukuangi mai pa mo kau competitors ke field event uluaki o ahoni. Tolo shot put a intermediate boys and girls. Tolo discus midget girls, junior girls. Javelin, tolo sika, a senior girls. High jump, puna maalunga a senior boys. Long jump a junior girls. Triple jump a junior boys. Kataki kapau, puna mau tukuangi mai ke marshalling. Kohi ka whakakato e nau tali wi, ka lawa ke whakakato ai fuafua track event o ahoni. Lele mitai tolu wafe, ai senior boys, pe mai open boys. Koe lau kakato ia e whaki ngahi metari, koe ngahi field event, pia koe ngahi whiau hia nei whahau koe he loto mala e anea whi. Koe aho uloaki ia whiau spoti ngahi korisi me vai whanua wawau. Ene la vai ke whaki ia i he pongpongini. Hei au ku tā mulaka pia i tau taimi. Koe ia koe alo tāmaki ana tula, koe ia e amanaki. Alo maari le le ia i pe ai aho no waini o e whiau hi. Koe hoko atueni. Hoko atueni ki he ke tau track event koe ngahi track lele ia. Ai ukau ai event koe ni koe mita e tolu afi. Ai koe mita e tolu afi ku koe lau ia i he takai e fitu. I he takai e fitu i he malae. E kamata ia e he senior boys. E he senior boys. Be foki ki he open boys. Be mo e open boys. Ai koe ngahi lele mari e ne whahoko. I he ngahi sipoti kotoa pe. Ai ngahi sipoti kotoa pe. Lotonga ia e i he lotonga ni ko mau mai pe tau whanau ako. Hange ko ia koe anga e tau whamatala ia o tau whanonga whatahape. Moe alo tāmaki uha. Moe alo tāmaki uha. Kau ku ika i tuka ia lolo e halai walu. Pia pehe foki kia nau tolu kau puri ako. Pia moe komiti sipoti. O nau pou au pito. Ke whalawalawa ai whiau ko ni. Ka i taim ta tau ki ai foki ai tau mua pe moe kaweinga. I he tauni. I he whalau atu koene sipoti e ngahi korisi. O nau teu na toke nau whalau atu ki tonga eiki. Ai ko nau teu ki nau whalau atu ki tonga eiki. Ki he te waki o spoti lahi. I he aho ai au e pereri. Ki aho ni ma. E kau at ki ai. Ki nau tolu ko ia. Nau kau whataha i he whiau spoti o e tauni.
Kau drag steward na yaya nga lao nga may tuwa kolosi nga hilay Kana kaya mo pakao may mo tolu ya. Ang ahi kolosi ko yan na kaya mo ilo ya mo tolu. Kaya sa papaw yan nga mo patong yahe ahoni. O kumahog inga. O kung siyo atwe kakaipya siyo may tuwa. O ilo nga kolosi lay kaya mo pakao may mo tolu. Kole atu kau drag steward. Terus sama ato ang ahoni. Mau bahe lele yo mau ngai tuanga. Koi toko hiva ini. Toton ke mau bahe lele ye po itakai taha. Ke ma opo lele yang ngai turiki. Spoti hono whangu fulmafa o ngahi ako anga ngai polisi ka o ngahi ako loto I he tau afe uafa lolotonga ni lutonga whanofu mai e kau lere takai la lahi au pikoeni ai ako mita e tolu afe wanga maheni pe ono mita e tolu afe ko takai e fitu I he malae Kagoyanga ni whanofu e ngahi event I he ahoni hono ua o e whiauhi. Teu ni ke track event. Peko e ngahi event ni he mala e lere. Ai ako e senior boys. Kau tiai pa mai open boys. No lere I o e takai e fitu peko e mita ia e tolu a fe. Pe kalama pe mita e tolu a fe. O ku hoka to ai pe. Ai teu ki he tolo mita e wange au. Hoka tau pe ki te teo ke mita e wange au. Kalava pe mita e wange au. Hoko mai e pira ki he mita e te au. Ai ako ki mautolu koi ako mau fu matao bito I he mamata sipoti. O ki ai ngahi event mahu inga ia. O ki ai ngahi event mahu inga ia. Pakakato na apa ke palang langi. Terus frangot ke kau drag steward. Koi kolen pa me komit sipoti. Koi ni naktok o siu yatu. Mau kata ki mai kiloto malae. Kodi na vento maki fu tami miapia. Ai ko e lotonga nia. Te kalama pe ai mita e wange au. E teu rewa ki he track event. Ai ako e mita e whangeau. Ko e mita e whangeau. Pea hoka toi pe ia I he kaiho ata, pe kalama kaiho ata. Foki mai ki he tolo mita e te au. He tolo mita e te au. Pe toki whaosia ke ai pe. Pea mo e lele fuka. Ai ako ia ngane whanofo ngahi event I he mala e lere. Ai ako e track event den. Ya kai ngatai o hoko lele pe. Ngau tolu ko he field event. Peko ngahi whiauhi au whahoko I he loto mala e. Ai ako ngahi event. Peko ngahi whiauhi au whahoko I he loto mala e. Ako e loto ngani o kia I pe ngahi Popo waki, mo kinau tolu ko tabi, nau popo mai. Ke whakakato ai whatongiani. Mei he lolo halai walu. Ai ako kau he pangke langa whalanga tonga. I he PSP, pe whoki MPF. Ai ko ngahi pangke ni he vai whanua I wawau. Nau popo mai ke nau kau yono toko ni. Ke lava whamafola whangatonu atu. Ai whiau spoti kono whangu fulu mawha. Pe whoki he Rowena Finance. Ko e Carl Senf, pe ko e Otto Senf ia. I wawau ni.
Ana te vunga limited. E.M. Jones. Ko e potunga au e Meidek. E si au la furniture. Pe ki he whakatau mafi finance. Kia e tapo e tokon mai me potunga au e paanga. Pe foki ki he ofisi o e kowana. Whamalo ia e bia e kau akinau tolu mei he whanere a tonga. Ai aku kau ai kau whafofonga lolotonga me vai whanua wawau. I he lolotonga ni ko pā whana ko tukuange mai Rocky Field ai whamare mone, ai track event. Peko e mala e lere ia. Ai ko mita e tolu awhi. Ai peko e takai ai fitu i he fo i mala e. Kamata mai e kau lere ko ni, ai ko e kau whi ahi ko ni e pongpongi ni, malu lele i be. Ai mala e ni po ni. Ako kau ki ai whafonga me marifi Siruk Tapu. Pe foki ki he Wawau High School. Kau kai me ongo whafonga toko ua me he korisi ke lana. Ai ko e toko wha be unau whiauhi i he takai e fitu. Pe ko e mita e tolu a whi. Kai e whamalo ia ongo whafonga ki he wharearea tonga, lolo tonga. Ona po sa miu kuita vai polo me wawa o tahanima. Pe foki ke whafofonga wharearea me wawa o tahano. Ona po toke ta vriami waske latu. I he loto lelei e whapanga e whamafulani. Pe kai ngatai me loto ke whakao atu ki he wawa o fuape. I wawaoni mo ngahi ot motu. Kai ngata pe i he onga whafofonga lolotonga. Wawa utahani ma mai wawa utahaono. Kau mai pe moe kandidati. Ko e kandidati whikaua e ke teo e whirisi i a hua walu ia o e mahinani. Ko e kandidati whikaua ko sione whataua halatanu. I he tangalelei ke nau tokoni mai ke whapanga ai whamafola whangaton ko ni, pia mei wawaulahi. Gaya e whiawhia ke whangoatu, gaya e siaina ko luke. Luke e siaina i loto ne iafu. Ko luke na ko hangatu ki a polisi i loto ne iafu, pia pe ki he tāmate awhi. Gaya e wharekoloa lahi ai, pia pe ki he no hotere. Nau kauwhataha i e whipopouaki. Ke toko nii ahono whamafola atu o e sipoti whakakorisi o e tauni. Kai kehe. I he lotonga ni ko lawalereia e takai uluaki. Lawalereia e takai uluaki. Ia kei whanonga atu pe toko whani. Na wau man ke mita e tolungi au. Ke taki mai e whafofonga ia me he marifi Siruk Tapu. Piki atu pe hono tua e whafofonga koia me he Wawau High School. Ia he mita nai e tolu noa. I hona tua ko e whika tolu ia. Ko e ongo whafofonga ia. Ko e ongo whafofonga ia me korisi ke lana. Mahino pe ai to'o ma atu. Ai whafofonga me marifi. Pe ki he whafofonga pe me he Wawau High School. I he oskoni ai takai taha. Na wau mai ke mita e uange au. Na wau mai ke mita e uange au. Ko e ongo whafofonga i pe ia. Me marifi Siruk Tapu. Ke pe foki ke korisi ke ako maalunga a Wawau. Pia toki ki mui ai ke mitana ia e whanoa i he taimini. O kia ia ongo whafofonga me korisi ke lana. Ono mai ai lere i he mita e tolu awhi. Pao mai ke mita e ni manoa. Whafofonga ni me korisi marifi Siruk Tapu. Ke pe foki ki he whafonga me Wawau High School. Nā umai ke te pi, whalaka tueni he te pi. Nā umai me whafonga me korisi ke lana. Toi ai takai e nima. Osi ene takai e ua. Toi ai takai e nima ke kakaui. I he whiau koe ni. Nā umai ke mita tolungi au whalaka ke ai whafonga me Wawau High School. I hono tua ki ai whafonga koe me he marifihi Siruk Tapu.
koe whamafola whangatonu me he mala e Niponi. Me mala e Niponi me wawau lahi ka koe api ako wawau high school. Koe lawe whuka ni afi ki e na fuanga koe ia o e ako maalunga wawau. Na unofo i he afe mai koe ia i he mita e wange au. Pea koe hau mai koe ia kaulere tau te whiton ke ngā hei lere takai lalahi peheni. Koe tue koe ia ai ako anga hange uto e omia i haivi mawahe ia. Pea wahi mai ai ongo ai ulaki moe ua. Ulaki moe ua. Whalaka mai a marifihi Siruk Tapuia i wawau high school. Nā umai ke toe mitani manoa. Toe takai e wha. Whalaka mai a wawau hai. Whalaka mai a wawau hai ia i marifihi Siruk Tapu. Ka kuna mata tatau atu pe. Pea i kai ngata hanga ku to'o maa pe. Pea to'o whaingo fua pe. E na whea wauhi. Mahino koe koula pea moi siriva. Ai koe taha whakene ngahi event. Oku i kai toe whainolo ia. Takai mai e kau whiauhio au mai ki mita e tolu ngea ua. Whalaka atu au ke mita e ua ngea ni manoa i he rotongani. Kei taki pe whawhonga pe me he wawau high school. Koe hongo talavou ko ni mahino pe oku kona tane ni te au pito e ni. Le lere hi ngahi takai lalahi. Na kulawe kea ne nai oku to'o whaingo fua pe. Ai na ki whiau au ko ni. Kona ua toko ua pe. Iho na tua o kia ia e whika tolu. O kia ia e whika tolu i he mita na ia e te au ni manoa. I he mita na ia e te au ni manoa. Aia koe turituri mai eni. Ai ulua ki ia moe ua. Tena mau mai na ua e whika wha koe mui taha aia. Ai ku toe takai wha. Ai whika wha ia. Ka o mai ki e te pi, taki mai e marifi Siruk Tapu. Taki mai e marifi Siruk Tapu. Ai lere, whalaka mai ai he whauwhonga pe me he wawau high school. Toi ai takai e tolu. Toi ai takai e tolu ko tau whafuafua at koe ni ki he lere koe ni. Koe tonu ai taimi. E taimi oku langa atuai. Ia i kai ngatai koe... Makai e toku to'o lele i pe he ongo talavoni. Kai ke na fuu hoha asi. Kai na whiau au hi. Kaku nā o mai ke mita e tolungi au e lotongani. Ku kei taki pe ai whawhawhonga me korisi marifi Siruk Tapu. O ki hono tua pe. Ki hono tua pe ai whawhawhonga me he wawau high school. Whakawhiat ke mita wange au ni manoa. Una o kei unu at pe. Mahino pea ku toi ki sio atu ai whawhawhonga me he wawau high school. Ki he ako anga awhi mai he mita e uange au. Awhi mai he mita e uange au. Ai koe whanonga mai koe ni toi ai takai e ua. Kei whiawhia peke whamalo ia. E ongo whakawhonga wharearea tonga, lolo tonga. I he wawau taha ono. E whoki ki he wawau taha nima. Samiu kuita waipulu pe whoki a riami waske la tu. Unu mai ai ongo whiau au hini wau mai ke mita e ni manoa. E taki mai pe korisi marifi Siruk Tapu. Whika hiono tua, o kui ai pia e whawhonga me he wawau high school. Toi ai takai e ua, au mai ke tepi whalaka tueni he mita e ua noa. Koe whanonga i whoia i he toi ai takai e ua. I he time tatau ke, koe ongo whawhonga me korisi ke lana. O kui kai peke na tuu, o kuna kei whanonga mai pe i he whiauhi. Ke hangi koe a koe lau maari e o sipoti. I kai koe ulua ki pe mo ngahi tūnga. Ka koe au ki ai. Ka koe au ki ai, eh? Kai ai whiawhialahi ke whakawhi i atu ki mautolu kotoa pe. Hou e ki mo kai ngā uluka alala ke lolo a halai walu. Koe aho e. Teu ki ai tare niti e tau whanau.
Painga mari pe ke lava mai ki mala ni poni ki ako malunga vavau. Ki ako malunga vavau. Nga umai ango whiahui ke mita e wangi au. Nga umai ke mita e wangi au ke taki pe me whauwhonga me e korisi mairi. Ke taki pe whauwhonga me korisi mairi whisurik tapu. I hono tua ukai e whauwhonga me e Vava'u High School. Aia koe unu mai eni ki he lere i o e takai whakaosi. Nga umai ke mita e walunoa. Kei taki mua pe ai whauwhonga me korisi mariwhiu ki pahauhau ki paloloa. Ai whauwhonga me korisi mariwhiu sirik tapu. I hono tua ki ai ki whauwhonga me Vava'u High School. Kau ki nou i fwoi ia. Tā e whawhangu, koe au mai ni ki te pi, ka koe takai whakaosi ia. Koe takai whakaosi ia. Te koe mita ia e tolu a whee. Toi ki hiki hake, ai whawhonga me he mariwhi sirik tapu. Toi ki hiki hake, whawhonga me mariwhi sirik tapu. Mahino au pito, ai whie maari o ene rere. Kau mai ke mita e tolungi au, ko mawahe atu ia, ake ai mita e wanoa. Kau mai ke mita e wangi au ni manoa, mawahe atu ia ake mita e tolunoa, ki he mita e whanoa he lolo tongani. Toi hiki mai e whawhonga me he korisi maire whihi. Kau mai ke mita e wangi au, toi a mita e wangi au. Nga umai ai whawhonga me mai koisi mariwhihi. Mariwhihi sirik tapu ki he toe ai mita e te au ni manoa. Ko toki ia umai e whikaua. Koe whawhonga me Vava'u High School. Ki he mita e uangi au. Kai ke he kuafe mai e whawhonga me mariwhihi sirik tapu. Toi ia umai ki he te nite o nau korisi. Hange o toi omia ia hivi mawaha hiki mai e whawhonga ni. Tala mo uniko. Toi hiki mai he toe mita e ni manoa. Nga umai ki he toe mita e whanoa. Kei hivi ia pe ai talavoni. Ha, umai ai pe ia ki he tepi. Ha, umai ai pe ia ki he tepi. Koe whawhonga ia. Whawhonga ia me korisi mairi whihi. Aia koe taha ne kau talavou tena wala whawhonga lelei. Ai wahe whonua. Koe aho ni peia. Aia koe aho ni peia ku hoko ai ngahi whatongia koe ni. Wakai ati ke matua tau i whanau e nau whiawhia. E nau whiawhia he ola o e lere koe na toko o si. Mahino pe koe metari koula ku alue ke korisi mariwhihi. Ia metari siriva e ako anga malunga Vava'u. Toki metari polonisi mai toko whika tolu ia. Ai ako anga ke lana. Ia korisi ke lana. Ka koe lawa lele ia. Ai whiau au hiko ia nai whakahoko mai koe ni. I he Senior Boys. E ku hoko mai eni ki he Open Boys. Ki wakai atu ki tokolahi ako pito e kau whiau au hime koe ni. I he kulupu ia koe ni. Ai ako ane nai, nai toko whaa pe. Kataki kau pule sipoti, tukuange nai e kau competitors koe ni. Ke whakakato e nau long jump, puna loloa. Mitche girls, malo. Ai ko taha ni ngahi iweni mahu inga. Uo whailonga ia he whanau pene he lolo halai walu. Ki he te waki a spoti ki tonga iki. Ai koe hau mai eni ai me tani polonise ia ki he te pika koe whawhawhonga pe me he korisi ke lana. Me he korisi ke lana. Ai ako toki hau mai ia ai whika tolu ki he tepi. Kai he lotongani ku kamata pepe mo ngahi field event. Ai ku kau e puna malunga. Lotonga whahako whoke tai mini e puna loloa ia.
o tonga whahoko he lo tonga ni e puna loloa. Pia tau unu mai ai I he pongpongini. Ai ko ngahi field event, pia ngahi whiau au hikoia I he loto mala e. O ku niongo ku malu lelei. Malu lelei tena e tobe mo ki uha ane po o au mai ki ane hengi. Ka I he pongpongini ko niongo ku au awhia langi. Pia I kai ngatai ku toka mahari e pe ai funga ia whanua mihe lolo halai walu. Foto mai kau lere koe ni. Ai a koe pae whana. Tuangi mai e kau lele ni. Ai ku iai ngahi korisi o nau whiau au heni taki mai ia he korisi ke lana. I mua hoko mai ia korisi mai le whihi. Ai koe whafofonga e ua me he Vava'u High School. Whafofonga e ua me he korisi mai le whihi. Ko te foki ki korisi ke lana. Ai koe kau rere koe ni, me mei toto mai beia me ngahi korisi koe ni. Ai koe toko ua me Vava'u High, toko ua me he mai le whihi Sirik Tapu, toko ua me he korisi ke lana. Mai ongo whafofonga e ua, te me he korisi tai lulu ko naua ni I mui au pito tai mi pe. Ai koe ngahi fofonga he ni na nau tuifo na tolu ai mita ta wheni mange aua ne af. Hange ku kaua ia korisi tai lulu ia he vei pa. Na wa mege mita e tolu nge au, koe lava ia takai ulu aki I he mita e tolu a whe ka koe takai e fitu. Taki mai lere na wa mege mita e wange au ni manoa. Taki mai lere e whafonga me korisi ke lana. Whikaua mai mai le whi Sirik Tapu, whikatolu mai ke lana, whika wha atu pe ai mai le whi Sirik Tapu. Ka ngai ulawe ane nai turi hake. Koe ne ku turi hake. Wau mege mita e wange au kua whikanima. Kua whikanima hake e whafonga pe me he korisi tai lulu. Vai e whiawhialahi ke whakaunga atu. Koe kandidati whikaua ki he whirisi I he ahua walu e mahina ni. Sione whataua halatanu I he wahenga tahawha. Kau mai he sponsor o e tau sipoti. Ke au taki atu ke ngahi wahe motu. Ai whakamafola whakatonu. Ai tare niti au tau whanau I he tau ni. Kau mai ki e tepi. Toi ai takai e nima. Na wa mage mita e tolungi au kei taki mua pe e marifi Sirik Tapu. Marifi Sirik Tapu pe aku hoko atu hono tua ai whafonga me korisi ke lana. Vava'u High whikatolu atu. Whikawha atu a tai lulu ia. Toki ai koe kulupu ulu aki ia I he kaurereni. Ai a koe kulupu hono ua ki ai a Vava'u High ia. Pe moe whafonga me tai lulu. Ai nau ki wā mamau mea ki nau tolu ia mita e wha noa nai. Ki he tua ia o e kulupu ulu aki. Na wafe mahi mita uange au. Kei taki mua pe whafonga me he korisi mai le whihi. Sirik Tapu. Ua mai a ke lana whikatolu mai. Nau wā awhi apito mai. Na wafe mai ne toi mita e te au ua noa. Wafe mai ni he mita e te au. Wafe apito hano taki I mai a lere koe ni ia e... Whafonga koe ia me korisi mai le whihi Sirik Tapu. Wa umage mita ni manoa. Mahino pe ku nau ongo sia pe. Whalaka mai ai whafonga o ke lana. Whika ua tai pe mai le whihi whalaka ka tai lulu na wa meni ki te pi. Ta koe toi ene, toki toi ene takai e nima. Alu ene takai nima. O toi unu hake whafonga me mai le whihi na wa umage mita tolungi au. Unu hake o whikaua. Taki mua ma Vava'u High, whikaua mai le whihi. Whikatolu atua korisi ke lana pe toki whikawha. Tau hea tu pia tai lulu yo nau tua. Mahino o pito ai kulupu ulu aki ia. Ai ako nau tolu ia e to'o me ai ulaki ua. Pea mo tolu. Manga hake ai whafonga me korisi tai lulu.
Noa me ke mita e uange au. To e hiki hake whawhonga me koisi mai le whihi. O taki mai. Ono mai au luaki, whakau atua e Vava'u High School. Katolu atua korisi tailulu. Na wau mai koia ke no whanga Vava'u High, whalaka Vava'u High School ia. Taki mai eia. Whikaua mai e korisi tailulu he taimini. Whikatolu mai mai le whisirik tapu. Na wahe mai toe mita te au hongofulu. Kau mai ke mita e te au. Mahari au pito e lere koe ni. Ai au kai ke toe whai ha tau tauhi au. Wakai atu ke nau whiau au hi. Kai peke toe whai ha tau tauhi. Na wama ke toe mita ni manoa ku whalaka mai e whawhonga e mei tailulu. Whalaka mai whawhonga e mei tailulu. Koe nuko hiki mai ai a koe lama ni takai e wha. Na wama ke te pi na whalaka atu takimua tailulu ia. Ai a koe whawhonga e mei tailulu. Koe kau ene kai whawhonga na nau asi mai ane afi. E tafe ni mangeau, pe foki ki he mita e wha ngeau. Na wa ui fo ni ke mita tolu ngeau, whalakai fo e marifi sirik tapu. Koe whiau hi maari edi. Whalakai fo e marifi sirik tapu o taki fo. Whalakai fo Vava'u High School. Piki atu pia tailulu ho nau tua. Ai koe kulupu ulaki, aku mawahe atu ia ke mita e whanoa. Mei he tika wha. Whakawhia ke mita e wangeau mahino pe e whakalaka pe ai whawhawhonga ia me he Vava'u High School. E kuia e nau tēni ti he mita wangeau. Kai ke he whalaka mai e tōtaha e me he timi a tailulu. Me he whawhawhonga ne me koris tailulu. Whalaka i fwoi he o se mita e wangeau. Ofi mai ke pare koi a korisi mai re whihi. Tenga mai a ki whawhawhonga me korisi mai re whihi ke whalaka. Hau mai ke mita te hongo fulu whalaka mai ia. Wala mai e marapure ia me mai le fi sirik tapu. Taki mai e ia lere. Au man ke toe ai mita te au. Au man ke toe ai mita te au ke taki mua mai. Au man ke mita ni manoa ku whalaka mai a tailulu. Whalaka mai tailulu ia mai le fi sirik tapu. Piki mai pe ai whawhawhonga ko ia me he Vava'u High School hona tua. No ki wā mamao mai ka mita e tolu. Kau kei taki mua pe a tailulu i he lotongani. Kau eni he whiau au hi maari au pito. Pe au ku whakaholo mamata. Ko ki motolu ko ia i ngai apinofu anga ku mo whanongo mai. Maari au pito he whiau hi ahoni. Ka kono taki i mai he whakawhawhonga me he mairi whi sirik tapu. Pe ki he... Ka koe toko tolu ia i mua. Whakawhonga koe me he ako maalunga Vava'u pe ki he... Korisi tailulu. Na wau ifan mita e uangeau ni manoa. Na wau ifan mita e uangeau ni manoa. Oku nau mata tatau ifo. Hau mai ke mita uangeau. Nau mata tatau ifo. Whenga ifo e whonga pe me he korisi tailulu ke whalaka ifo. Kau kei takimua pe ai Vava'u High School. Takimua pe Vava'u High School. Ko nau te niti ena. Oku taupoto mai. Afe mai he mita e te au ni manoa. Afe mai he mita e te au ni manoa. Whalaka mai e korisi tailulu i he rotongani. Whikaua mai mai whihi. Iho na tua ku ia e whawhawhonga pia me he ako maalunga a Vava'u. Afe mai ni hangatonu mai ki he tepi. Toi e mita e walunoa. Tue mai e te niti e korisi tailulu. O mai e iwi. Toi hiki mai e whawhawhonga ia me he Vava'u. Me he korisi tailulu. Kaku unu mai mo ako maalunga Vava'u. Eko nau iho na tua. Nau mata tatau mai noa o mai ki he tepi. Toi a takai e ua. Toi a takai e ua. Toi a takai e ua. Nau mata tatau i whai Afriko. Ni teu ki he mita e tolungeau. No, whalaka mai mita e tolungeau, taki Vava'u High. Taki Vava'u High hono toa au e whawhonga me korisi tailulu. Nau, kai ke fuku wā mamao. Koe nuku unu hifo ai whawhonga me korisi mai whihi na matatatau mai mo whikaua ko e korisi tailulu ia. Whalaka atu he mita e te au ni manoa. Ofi atu ke mita e uangeau. Ofi atu ke mita e uangeau ko kei taki pe ai whawhonga me Vava'u High School.
Whalakai whatai lulu ia. Una ke lolo vai mari mai me whawhonga wawau hai ka koe nau te ni tifo. Whalakai whatai lulu ia toe mita e te au ni manoa ki e te pi. Whalaka matai lulu ia. Ake mita ia e hongo fulu nai. Mei he toa ia o e whika ua ka koe whawhonga mei he wawau high school. No e whika tolu pine mai pe. E he toa e wawau high school ka koe korisi mai re whisi uri tapu. Kau make mita e ni manoa. Oku to lelei pe. To lelei pe. Lele mai e whawhonga me korisi tai lulu. Tā mai whawhangu mai no ka takai whakausi ia. Whika ua te korisi mai re whisi uri tapu. Whika tolu atu wawau high school. Mahino, koe metari koula, metari siriva, metari polonise. Au mai ke mita e tolungi au, mahino e mawahe au pito. Ai whawhonga me korisi tai lulu. Tulturi hake pe, ai whawhonga me korisi mai rifisi rik tapu. Au mai ke mita e tolungi au. Wofi atu ai whawhonga me korisi tai lulu ke mita uangi au ni manoa. Mahino pe kuo i kai ke te ai hawhelave. Ai kau ai marapure ia koe ni. Iono whakaukau i koha koula ia pe mai vahe whonua. I he whiauhi koe ia ngai korisi. Ia koe sipoti lahi i tonga tapu. Ai koe toki takai whakaosi e nia. Ai nau tolu koe ia i he tawhaki ki mu ia. Ai tau whanau. Ka kua mai whawhonga ia pe mei tai lulu ki he toi mei tai walunoa. Toi mei tai walunoa, ngā umai ki he toi mei tai ni manoa, toi hiki mai, he koe te niti e nā, te niti e nā, ai korisi tai lulu, ngā umai e peke te pi. Ngā umai e peke te pi, oku kei iwi pe, ai matapureni. Ai koe metari koula ia. Laka mai e be mo e whika ua. Ka koe whawhonga ia be mi he korisi mai rewhisi urik tapu. Wau mai ki he te pi. Koe whika ua ia. Unu mai ai Wawau High School. Unu mai ai Wawau High School. I he mita ni manoa i he lotongani. Ka ku turi mai whawhonga me i tai lulu. Turi mai whawhonga me i tai lulu. Pe tene mau mai nai. Ia umai ke mita te au ko si whakawhi mai ai whika tolu ia. Ka koe Wawau High School ia ki he tepi. Ange ko ia nai whai hano whatoka ngai. Oku mea haine e kovana vai whanua Wawau. Ko no pere whatulolo. Ko e whalanglangi. O e tare niti ene e whanau i he tau ni ke tau awhe ua wha. Taim te tau pe ko ea umai ni ai toko taha whamui mui tahaia. Ki he lele ka koe whawhawhonga pe me he korisi ke lana. Iyo koe taranoa koe ia ki he sipoti. Koe kamata o ki ai ahono whakaosinga pe koe tepi. O kai whake ai whamalo lahi ke te kinau tolu kotoa pe ngai pisnisi. I he wahe whanua Wawau kunau kau mu poupou mai. I he whamawholani. Panke langa whalangalaka tonga PSP, MPF, Rowena Finance, pe ki he EM Jones. Ka Senf moe Autosenf. Ana te Vunga Limited, EM Jones, pe ki he Maydek. E si aula furniture, whakatau mafi finance. Pe ki he potu ngā oe pa ngā moe ofisi o e kovana. Whamalo lai whaki he tui manono. Koe taranoa koe ia ki he sipoti, he vai whanua Wawau. Oku kei tuu pe ai rekoti. Koe ia rekoti u te ke breaki ia. Talo e tuu ai sipoti, he vai whanuani. Pe aku kei tohi ai hingoa e tui manono i he event ko ia. Ka kou tui pe kono kei hiki, mahalo pena koe ki toi whakahoko ai whiauhia ko ia i he lotonga. Taike, unu mai tau ngahi event, pe koe tau ngahi track event. Mei he e tau
Lere takai fitu bukan mita ya tolo afe. Teu ena he tolo mita e wangiau. Ai aku tahu he tolo ini mita e wangiau. Kau kia Junior Girls. Ya, aku mata me Junior o alo ki he Open. Ebe fo ki he Senior. Tena kau ai e ngahi pe au hi ko ni. Intermediate girls, intermediate boys, kawat game of senior, both girls and boys. Pia pe foki ki Open. Ai te nau whiahuna tolu he mitaia e whaange au.
pe koe foi taka ia e taha. Aia i he time tatau ia, nau lotonga lele i pe. Lotonga lele i pe, pia mo e ngahi event ko ia i loto mala e. Whahako whakataha pe ai puna loa, ai whanau whiwhine i he junior girls, ma pe whoki he junior boys i he lolotongani. Aia ko e puna maalonga pe ko e high jump i he whanau tangata lalahi ia. Waka ia tuki ta whaka toke lau hahake o malae. Lotonga whiauhi mai mea ai tolo discus e midget girls, ma pe whoki junior girls. Pia ko e shot put, oku lotonga whiauhi ai intermediate boys, pia mo e whanau whiwhine. Ai ko ngahi field event, puke ngahi whiau au heni i loto ia i he malae. Ko tau track lele, ai ko ngahi event e noku teu ki ai i he tolo. Ai ko he tolo mita te au, whamare mita uange au, ai junior girls ma junior boys. Pea mo he tolo takai e taha ko mita ia e whange au. Koe hoko mai pe, hange ko ia ko mautolu maufu tauke ia pito i he mamata i he sipoti. Koe pe ngahi event i mahu inga. Ai pe ngahi event i mahu inga hange ko ia koe mita e te au. Mita e te au, kawai mo he tolo. Mo mita e whange au, mita e uange au, he tolo mita e te au. Oku toki taimi mai ki ai. Ko ia koe maari ai lere. Pe mo whiau au hi i he malae. Boys, pemo junior boys. Long jump, intermediate girls. Pemo triple jump, I open boys. Kole atu kau pule sipoti ka pau te kai tukuange mai ki nau tau ke marshalling. Tukuange mai kau hi ke whakakato nau tali ui. Ko ngai te au kono ko ui atu. Ia e whiwhiala, ko ia ke whamalo ia. Tau kau taha whetu taki atonga. Kau ai TCC mo yuko tā katoa. Una omia e laine tau whengau ea ki i he lotonga. Ka nea si whoki nei ki tautou pekia mai uhila ia. Pena mau whainga mahari o ngau ea ki a laine telefoni. Pea i he ahoni, toi o mai pepa mo e laine telefoni ko ia tau ngau ea ki i he lotonga ni ko hiko tau whetu taki. Pea mo mau inga ke whakaunga atu. Ke tonga ko toa pe i he otongani. Pea kawai pe mo turi. Whawhia ti mo tolo no ka katoa pe. Te mo hala mau pea me Broadcom. FM 87.5 broadcasting. Broadcom. FM 87.5 broadcasting. Ai he re oia. Pea mo e ata. Lotonga kau whoki ai whiauhi he loto malae pe koe field event. Ai whiauhi tolo sika. Ai koe ngahi tolo. Pea mo e tolo mea mamafa. Koe short put. Pe whoki tolo discus. Ai whanau whiwhine. I he midget girls. Pea mo e junior girls. Olai whakane nai ki he lotonga e lere whakataha pe ai dribble jump. Ai a koe puna si te puia. Ai whanau tangata. Whanau tangata loto i he whamoremore i iki. Whanau tangata i iki i he junior boys. Ai a koe dribble jump koe puna si te puia. Pea moe puna loloa i he long jump ai junior girls. E o lotonga lere whakataha pe ia i he lolotongani. Kapau kia mo kau puna he tolo mitai wange au. Oku tali atu e tali ui. Ke he tolo mitai wange au. Ai a koe wakai whoki whanawhanofo e tau ngahi event maho inga e aho ni. Koe mita te au. Koe mita te au e whakahoko ia i he hiri ko ia ai he tolo koe ni. Mita e wange au a junior girls mo junior boys. Pe peke mita e whange au a intermediate. O whanonga i peke he open. Intermediate mo senior peke he open. Ai a koe lama pe mita te au te tau hoko ki mita e whange au pe koe taka ia e taha. Pea ka lama lere i pe e taka ia e taha.
o ko moi mai ai lunch break pe ko hoa mau me to koni ho ata hoa mau me to koni ho ata i he hifo mai ko ia me he kai ho ata o e fia fini hoa frai fia fi kai amana ki e foki ai tau fama fola fa tonu i he rotonga ko ia hoa mau me to koni ho ata ko tau ngahi whanongongo ngahi polokalama ke pe ka i he toi mini te wanoa ki he ua ho ata fia honi ia amana ki te tau hoko atu mo he tolo mita e te au he tolo mita e te au ai koe ngahi iveni koe ni koe ngahi iveni mahari e ni oku whiau au hi mai ai a kau vee vave nau tolu i o nau vee o mai he whanonga pe moe sipoti o e tau ni wakai hifo ki he track event whaka mui o e ahoni wakai hifo ki he track event whaka mui o e ahoni oku final ai aku final ai he tolo mita e te au ai koe kamata ne ngā hei whainolo ai koe kamata mai me mita e whaange au ai koe ngā hei event nei whakahoko a neafi o lak aho mita e whaange au o e aho ni koe whainolo ia ai te tau whainolo he takaita hape koe mita e whaange au ki mua ni he malolo ho ata ia koe hu mai koe ia i hiri a kai ho ata koe whainolo ia o he tolo mita e te au whainolo ia he tolo mita e te au pia te tau tātu kua ki he hoa whakaiwhiawhi o aho ni ai he tolo whamai more ai lere fuka ka koe lere fuka takai taha ai a koe 4x400 i he relay ai a koe lere fuka ia ai a koe ukai ki toi hiti ai whiauhi a koe ni ai koe lere fuka takai taha e whakahoko ia i he hifo mai koe ia ki he tau iveni whakaosi o e aho ni kai ku wakai atu ki he kaufu ngau i koe he loto mala e ka koe korisi marifisi rik tapu nau whanau tangata lalahi ko ki nau tolu ia ku nau hanga o fuatutu ua he tolo ki he teu mita e uangi au a junior be moe junior boys mo junior girls mita e uangi au he tolo mita e uangi au koe whiau whiau no whango fulu mawha whiau hino no whango fulu mawha tau kauwhatahai pe me he lolo a halai walu i he aho no ua o e whiau sipoti i he tau a wheu a wha tau kauwhatahai tukai e whiwhia ke whakango atu na tolko toa pe i uta wawau nau kauwhataha mai i he aho kai e whiwhia ke kau atu e tau sipoti i aho ni te ke lava whanongo ki ai he tau reti o wal fitu poini mai whaema i he reo moe ata ko tau Broadcom FM 87.5 broadcasting ai ko tau pe si Facebook no ha le ia toa ia ngahi ata pe foki ke ngahi whamatala kai he time tatau pe kai e whiwhia ke whamalo ia ngahi potungau ia puri a ngā ku whai hano e tau whepopo waki pe malawa lele ia ke whakaongo atu ai whamafola whakaton koe ni mei he lolo halai walu koe api a koe ni ako maalunga ia wawauka koe mala e tala koe mala e ni poni malu lele ibe a honi i he bongbongi ni lotonga e tau taltari ko ia ki he tolo e mita uangi au e pewa ke mita e whaangi au
Whai whangongo he lo tongani ko hia ko e mita e wangeau I he tolo. Junior boys and junior girls. Aia ko e whia ko ni o junior boys ma junior girls pe te nau kamata mai I he mita e wangeau. I he mita e wangeau. Ko e mita e whangeau. Whiau hiai kamata e me intermediate girls. Pe pe whuke whanau tangata. O wai pia kia nau tolu whanau tangata mo whanau whiwhine lalahi au pito. Nengo ko malu lelei. Ahonia. Kau kia I pia e tui. Alo maria lelei ai pe. Mala e ni poni. I Hawani. Oa o ki e whakaosinga o ngā event. Ai whiawhi. Aia ko ane awhi whoki nei malu lelei pe. Nengo nei ki haa lelei mai e whawhonga o e la a. Kana e malawa lelei ai ngā whatongi ai ane whiawhi. Pea lawa lelei ngā whatongi ane awhi ko tō mai ai alo tā maki uha ia ane pō. Pea hau mai ki he pongpongi ni. Nengo ki kai tawhitonga e langi ka ku au fia ka one omi ai e a moko pia malu lelei ai whiau hi e tau whanau. Ia ko e hurdles. E ko he tolo mita e wangeau I he junior girls. Junior girls. E ko ngā hiti kamata mai I he lolotongani ia. Ia e whamalo ia. Nā tolo ko tau pia ku nau pōpō mai ki tau kau whataha I he whamawhola whakatonu ko ia pongpongi ni. Ka ko e onga whafonga whalearea lolotonga wa o tahaono o na poto ke ta viria mi waske la tu. Pe foki ki he wahenga tahaono. Wa o tahaono. Ia e whiwhia ko hia ko foki mai. Ko mea mai e whafonga ko ia mi he wa o tahani ma. O na posa miu kui ta vai polo. Hili hane mama o tia wholau. Ka ku ia ke whangongo atu. Ko hia ko e tau whamawhola whakatonu. Pea mo e tare niti e tau whanau ka kehe. Pa e whana tuku mai kaulere ko ni. Ka ku hoko e kamata whihala ki heni. Ka ko e ki 4 start. Whafoki mai ke nau to e kamata 4-0. Whailonga mai e te pi. Pea mo e starta ko mau mari e. Toi pia e tau mea whana. Pa e whana. Tuangi mai kaulere ko ni. Aia ku whiauhi mahenia e toko nima. Mahino e asi mai e wawau high school ia. I he reini ki loto. Asi mai e whafonga mei he nako maulunga wawau. Aia ku nga whiauhi mai nao mo e reini ki tua ku ia e tahine mei he korisi ke lana. Nga umai ni ki he tolo whakaosi. Puna mai e whafonga mei ke lana. Puna mai whafonga mei wawau hai. Ia umai ke mita ua noa. Umai ke mita hongo fulu. Ulaki mai ke lana ua mai wawau high school pia toki tolu mai a vai kolo ua. Pe foki ki he wahe hihi fo. Aia ko e mita e wangeau. Ko mita e wangeau. Aia ko ai ngahi he tolo ko e ni. Ai te nau whiau auhi mai ai. Aia ku whahako mai ai whiahui ai he lolotongani. Ka koe hiti eni ai junior girls. Aia koe mita e wangeau. He tolo mita e wangeau. Oku whiauhi pia ai junior boys ma junior girls. Pia e whoki mai re vai ki he te pi. Ai ku hoko ai starta ai mita e whangeau. Mita he tolo mita e whangeau. Kai ke teke mau mari e tau te pile. Te pile kau whamau. Fuka hina mai. On your mark. Pa whana, koe kau whafonga koni ko toko whape. Taki i mai he reni ki tua. Ai korisi mare fisheruk tapu. Manga mai tahine epea mei
ako malunga vava'u I he rei ni whikaua ki loto nau mai ke mita te au hongo fulu ma vahe mai ai whafonga ia me he vava'u high school nau mai ke mita te au asi mai he rei ni ki loto ai vava'u high school whikaua mai ai vahe I fo whikatolu mai ai vahe kolo ulua ki nau mai ke he tolo whakao si nau mai ke mita he tolu noa ko mahino pia ku whainga taa pita ki lere pia motoe he tolo nau mai ke te pi ulaki mai ai vava'u high school kaua mai ai vai fo tolo mai vai kolo ua pia toki ia o mai eni ai fafofonga me he mai le fi siuri ki tapu mahino pe ko ki event ko ini ko lere mita uange au pia e toi puna foki I he tolo toi puna foki I he tolo ai ko mita uange au eni kahiri eni kahiri ni hoko atu ki he tau whanau tangata. Kahiri ni hoko atu ki he tau whanau tangata. Ikai, toi e hi te taha ia. Ni he tamai ki whewhine. Ai koe veipa ko ni he ngahi ako anga he wha. Ai aku ren ki tuha ki hai ako ristai lulu, ren ni hoko ko e korisi mare whisiuri tapu. Ren whikaua ki loto ko vahi fōpe ako e vahe kolo uluaki. Ai rei ni tau potu ia ki loto. Whailonga atu whukahine hina, toi be tau me whana. Pai whana. Tuku mai kaurere koni. Puna mai hula ki he tolo. Ma waha I whai koristai lulu ia I mua he rei ni ki tua. Kai asi whai wahe tō ai whafonga wahe kolo uluaki. Vai kolo uluaki. Kai afe mai ni ki he te pi. Kei taki mai tai lulu ia. Iho no tawhakeu ki ai vahe loto. Toi ai he tolo taha. Toi ai he tolo taha. Puna mai e tahi ne tai lulu he tolo whakaosi. Hau mai ke mita e whanoa. Mita e tolo noa. Hau mai e pe ki he mita e wanoa. Hau mai ki he te pi. Whika aua mai a vahe loto. Tolo mai a mai le fihi siuru tapu. Ai a koe whafofonga ko ia me he vahe kolo uluaki. Hei koe na ulawe kia nai ki whaingata ai lere koe ni koe lere pia toi puna foki. Ai na e puna mai ki tahine whafafonga me vai kolo uluaki. Kana e oma upito ne kamata asi fo I he kamata anga. Vai upito ne kamata taki I fo e ia. Ke au mai ki he mita te au ni manoa. Pia tō ia. Koe hiti whakaosi ene junior girls. Koe hiti whakaosi ene junior girls. Ai aku whiauhi mai ai toko wha. Whiauhi mai ai toko wha. Wailonga tu ai tepi. Te moe kamataanga. Pai whana. Ka koe hui koe kamatana e whihalaki. Kamatana e whihalaki. Ulaki langa mai e toko tolu ia. Langa mai e toko tolu ia. Ai koe reni ki toa koe korisi ke lana. Hoka toa korisi tai lulu. E pefo ki he vahe kolo. Vahe hihifo. Puna mai hulaki he tolo. Ma vahe iwa korisi ke lana I he lotongani. Au maki mita te au ni manoa. Puna mai he tolo no ua. Tō ai whafofonga. Pe mei he korisi ke lana. Ka koe na ne taki I mai. Au maki mita te au ua noa. Afe mai ni ki he te pi. Toi mita te au ngofulu. Toi he tolo e ua. Au maki mita te au kutoe. Asi mai ai whafofonga ia pe mei vahe hihifo. Koe eno kune taki mai ale he lolo tongani. Hau mai ke he tolo whikaua. Tūri mai tahine pe mei he korisi tai lulu. Whikaua mai. Whikaua mai. Whikaua mai a ke lana. Ai koe ki whewhine ni. Nai puna mai he tolo whikaua. O si tō. Si tō ai. Ka koe taha whoke ngahi palumarema. O he tolo. Koe te taimi e te rere. Pia ke te ofi ke te puna foki I he tolo. Ka I he taimi tatau, koe wakai ati he whanau, koe whanau whewhine, I he junior. I he junior,
mahino koe ngahi tare niti lelei, ngahi tare niti lelei, lava ke nau whi auhi i he sipoti ki tonga tapu. I he ahaua ki he ahoni mai a o e pereri. Ono mai e whi auhi e he lontongani ki he uraki hiti o e Junior Boys, ka koe mita e wange au. Mita e wange au. Malu lelei ai mala e niponi he lontongani whiunga ia. Pea moe aho e whanau i he ahoni. Neongo ku a afua na tula. Pea kai ngatai. O kai pia no e a kua ngiangi pea mi he toke lau. Pea mi he toke lau hahake. Whamalumali mi he tonga hahake. Ni omi pia ki e a moko moko. Whailonga tu ai tepi whuka hina. Teu ai whiauhi mai he Junior Boys. Ka koe uraki hiti e ni. Junior Boys. Lawe ia tu koe toko ni mani. Wawa uhai i he reini tapot ki tua. Puna mai uraki he tolo na whiauhi mana moe talavou ko ia me korisi ke lana. Puna mai he tolo no ua. Ko humua i a ka malunga wawa ko asi mai taki mai ia e ke lana. Na o mai ki he toia he tolo no ua. Ko iafi mai he mita te au. Mita e walu noa. Au mai ke mita e walu noa. Ko turi mai e ongo whafofonga ko ni me he. Ako malunga wawa u. Kako kai ke te whela. Ko wau mai eni. Ai whafofonga ia. Mei korisi ke lana. Ulaki mai. Hua mai a wawa uhai. Tolu mai a wahi hifo. Pea toki wha monima mai. Ai oko. Ai ko wahe loto ia pea mo wahe kolo ua. Wahe loto ia mo wahe kolo ua. Ai o koe whatonga i he tau whamawholahe. Hongo aha koe ni ua. Ai hoko ngahi palparema ki he tau whanau. Ka koe wae koe ia tau. Ai maino koe ua. Si au pito ai. Ai ua mape koe whamawhana. Ke mawhana lele ai ua pe toki ue i he lele. Kai ke he. Ono mai ke hiti hono ua o mita e uangi au. Hiti hono ua o mita e uangi au ai whanau tangata iki. Piko e Junior Boys. Ai ako vei pā mai ai toko wha. Koe teni taupotu ki tua. Lin tapot ki tua o kia ia e wahe kolo uluaki. Korisi tai lulu le ni ono ua ki tua pe pe ki e wahe kolo ua. Pea mo wahe loto foki le ni tapotu ki loto. Kone maa pae whana. Tukangi mai kaurere koni puna mai he uluaki he tolo. Taki hake ai wahe kolo uluaki. Whika ua hewa korisi tai lulu. Whika tolu mai. Matapure me he ko tu peko vai foi I he reni tapot ki loto na wafe mai he mita te au to e mita e val noa au mai ki he to e mita ni manoa ko he tolo frausi ko taki mai vai fo au mai ki he tolo frausi au mai ki mita tolo turi mai tai lulu hono tua ki he fika ua e ko au mai ki he te pi ula ki ai vai hi fo ua e korisi tai lulu pe toki tolu mai ai vai kolo ula ki pepe foki ki vai kolo ua. Vai kolo ula ki mo vai kolo ua. Ai koe mita he wange au. Mahino pe koe Junior Boys. Pe mo Junior Keos una u whiau hi ai. Ka lawa pe hiti whakaos koe ni. E foki mai ia ki he te pika koe starta ia o e mita e whange au. Pe koe takai taha. I he tolo ai pe. I he tolo ai pe. Ko hiko tau ke tokon aki, ane afi au mai en ke aoni. Whamalo lahi atu. Whamalo kere te oi whae mawalfit poin ni ma. Ko hiko no whamafola atu e tau te au sipoti. Mamata mai ki ai e wawa o kotoa I mamani. Ko hiko e teu ke tau. Whailonga atu mei he te pi. Whailonga atu mei he te pi. Whamalo lahi atu kere te o FM walfit poin ni ma. Toi laivi ke sio mai te ale kai ngā wawa o kotoa pe o kuihe o pe. Fuka hina hina. Me he te pi.
Popo mai ai stata ia. Te ni ke tuku mai ka lere ko ni ka ko hit fa sia mi ta ngiau he tolo. Pa fana tunga me ka lere ko ni mai no asi mai ai he tolo fika lo kia ai fa fonga me ko risi ke la na me ko risi mai fisu ri tapu i he le ni fika wa kiloto. A o mani mi ta te ni manoa wa fe mai ke he tolo. To ai he tolo e wa afe mai ke mi ta te au. Ke taki bua me ko risi ke la na ka asi mai me ko risi mai fisu ri tapu e loto he le ni tapu tu kiloto na. Te au me no me ke he tolo fika sina puna mai. Na to ai fa fonga me ke la na i he ne puna hifo. I he tolo faka osi ulaki a mai fi siru ki tapu u atu ai matapure ko ia nai to i he tolo faka osi ka ko ke lana ko risi ke lana ia pia fika tolo atu ai pe ai ako malunga vava u toki fika fa mai ko risi tai lulu ai ko ngahi fiau au hi fokia ngahi fiau au hi ko kono ngahi o au ia mono ngahi nau ko te ki tai toka ngapi ko hoko ngahi fatamaki ko ni e te fihala ki te taimi pa ko te to kita o humu i taim ta tau kai famalo ia nau tol ko ta pe nau ofa mai pia pe foki ke ngahi businessi o vava ulahi kawai ngahi panke ono katoa MPF Bank PSP, pe foki Tonga Development Bank, ka koe panke langa whalalaka ia Tonga. Ka foki pe moe Rowena Finance, koe Autosend, ana te vunga Limited, EM Jones, potungawe Meiteki, Asiaola Furniture, Whato Mafi Finance, Whare Paanga, ai koe potungawe Paanga ia, ia kawai pe moe Ofisia e Kovana. Ke fia ke whakaongo atu, ai poupou mo tokoni mai, ai kau taha whetu take a tonga, ka koe iuko mo tisi si tā katoa. I e whakawhainga maari e laine, koe a koe ngā i whetu taki, pe mono ave e tau whakamafola, ke inasi ai tonga kotoa, pe peki he wawau fuape. I he otu tongani pe peke ngai whanua kau ngā api pia lawe ai moki nau tolu ko ia nau wakai mai i he ope pe mei tua pure anga me he ope mei tua pure anga ai ku tau inas whatahai i he lotongani teu e nia ki he mita e whangeau teu e ni ki he mita e whangeau ka koe mita e whangeau ko niko he tolo tatau pe moia na e whakahoko mai e he Junior Girls me Junior Boys kana nau vai ua anga ia malae na nau whiauhi mai ai koe ni unu mai a whiauhia ki kakato e whoi malae ki kakato e whoi malae i he mita ia e whangeau i he lotongani e o whiauhia ai ai ngahi ako anga wha reni ulua kiu kai koriske lana fika ua koe marifi siru tapu fika tolu koe reni fika tolu ia tapot ki loto koe ako malunga vavau pia reni tapot ki tua koe korisi tai lulu ai koe ngahi koe takai e taha koe ni ko pau ke nau he tolo te nau puna ina dolo ngahi he tolo takai ia i he takai taha pae whana tuku mai kau rere koni le ia pia kau whiauhini ka koe toko wha mahino pia ku unuhifo e whafonga mei wawa uhai mei he wawa uhai ka umai ki he tolo ko ia mita tolo ngea ku asi whafonga ia mei he marifisi rik tapu asi whafonga mei he marifisi rik tapu taki fo ia i he reini whikaua ki loto reini whikaua ki loto au mai ki he mita wangea ni manoa una tuan ki mita wangea ki he tolo ai pura mai e tahine mei he whafonga mei marifisi rik tapu whikaua mai e wawa high school whika tolo mai e tai lulu asi mai pia mo korisi ke la na heleni tau potu e kiloto mafi mai e mita e te au ni manoa mafi mai mita e te au ni manoa e au toia he tolo e wha he tolo mai iyo ko mamahi mai e tahine me he marifisi rik tapu
ai ku toi ene he tolo wa afe mai ne mita e te au afe mai mita te au ki ai mita e valunua he tolo fika ua wha mui puna mai ta hine sirik tapu ma vahi mai ake mita e tolu noa ne he ula ki ua mo tolu nau mata tatau mai pe puna mai e marifi sirik tapu i he tolo wha si whanonga mai pe he mita e tolu noa mita e ua noa fika ua mai ai korisi ke lana fiauhi mai ai awawau hai mo ke lana ki he ua pea mo e tolu o hofi mai ai be e he whafofonga me korisi ke lana ai te pi i na fiau auhi mai ki he ua pea mo e tolu ko lava tala se to aki mai la ini ka pa ke mo ilo e mo tolu hoko mai pe ke hiti o noa o intermediate chaos ai ko ren tau pot kilo tau ga whafonga me he marifisi rik tapu hoko tai ki he reni fika ua kilo tau ga whafonga me he korisi ke lana i he reni fika tolu ia ako maalunga wawau pe ko wawau high school pe mo e tau potu ki tua ai korisi tailulu mau maria te pi toi pe tau mea whana a wawau pa whana tu mai kaurere ko ni ka ko hiti ono intermediate girls pe ko tamaik fefine loto ia unu ifa e whafonga wawau hai pe ko ako maalunga wawau ki he taki ifo ia he leini tapot ki tua e whafonga me korisi tailulu wau make mita e tolungi au tolungi au kei taki pe ai leini tapot ki tua ka koe whafonga me korisi tailulu unu ifa e whafonga pe me he marifisi rik tapu ofi mai ki he mita e uangi au make mita uangi au puna mai whafonga me marifisi rik tapu me he leini tapot ki loto wafi mai i he toloko ia i he mita e te au valunoa hifo mai ai ki he tolo he mita te au nima noa kei taki pe whafonga pe mei he korisi tailulu i he reini tau potu ia ki tua mawahi mai ki he mita e hongo fulu pe mei he whika ua koe whafonga me he korisi marifisi rik tapu i hono tua ki ai korisi ke lana pe he foki ke whafonga mei he wawau high school au mai ki he mita e ono noa Kuto ke pura mai ai korisi tailulu he tolo whakaosi. Pia whikaua mai ai korisi marifihi, whikatolu mai korisi ke lana. Hau mai ke mita honga fulu, hau mai ai peki he tepi. Hulaki mai ai korisi tailulu, ua mai marifihi sirik tapu. Iyo, ofi mai ai pe moe tepi. Malo me kau ngau e koe ni ai koloskula. Koloskula ni ku nau ngau e mai. Nau ngau e mai ki nau tolu koe hau mai pia e whanau ia ki he tepi ko nau ofi mai ko hi koe lorotongani lotonga ulo mai ai fofonga e laa e mone lau ai punake si ene ulo ngingela hifo o kune omi ai fu e a ma whanau pito aia koe hiti hono ua ia au mai ki he lotongani leni ulo aki uke vavau high school leni ua uke marifisi rik tapu leni no tolu korisi ke lana mo korisi tailulu leni tapot ki tua pa whana tua ke mai kaulere koe ni mai no ku unu mai a kaulere ke ulo aki he tolo mai ke ulo aki he tolo puna mai whafonga me vavau high school na wafi foi no teu ki he mita e tolungi au nau puna mai he tolo mita e tolungi au asi fa whafonga me he marifisi rik tapu i he hanga tonu i foi he mita e tolungi au taki fa marifisi rik tapu he lotongani whika ua tatai lulu whika tolu ta wawau hai patok whika whaate korisi ke lana na u whakawhifo ki he tolo he mita e uangi au kei taki pe korisi marifisi rik tapu he rin taput ki loto hoka toa ai korisi tai lulu ni taputu e ki tua pepe ki he ako maalunga a wawau na fe mai mita e uangi au na fe mai mita e uangi au mai no pe ku ki whainga ta au pita lere koe ni he lere pe moe toi puna na wau mai ke mita e te au ni manoa mita e te au ni manoa ke taki pe korisi marifisi rik tapu toi a he tolo e ua toi a he tolo e ua koe
Leni tapot kilo to ko korisi mari fisirik tapu ia. Fai ngata abu to ke to lere peti to puna fo. Turi mai ke lana hono tua na o me ke mita e ono noa. Ha o me ke tolo fa asina me puna fa ta mai pe. O falaka mai e korisi ke lana e korisi mari fisirik tapu. Turi mai mo tai lulu e tua o mari fisirik tapu. Ha o me ke mita ngo fulu ha o mai ke lana ua mai e mari fisirik tapu. Pia tolu mai ai korisi tai lulu. Ai ako e lere foko ni mahino ku ke ia me te lere ata pe I he mita e whangau pe koe taka I e taha. Ai ako wa umai e whanau ki e tepi mahino ku osi mo oni honau iwi. Ia ako tokoni iki nau tolo. Koe hoka tu ni hija noa senior girls ren dapat kilo to ga mari fisirik tapu ren ni fika wa ko diskela na pe ko fika tolu ko malu nga vavau to ko tolu pe no na veipa I he hiti ko ini ai ko to tolu pe mau mari pa sana to ko mai ka re ko ni to tolu pe taki mai fa fo me vavau high school I ren ni dapat kilo to ren ni dapat kitua asi fa fo me he Mari fisirik tapu I he reini tapotu ya kiloto. Turi foia I he tapotu kiloto. Na wa mai mita tolngi au. Fala kai foi mari fisirik tapu ya. I he afe mai go ya. Mau hanga tonu ki he osi ai mita tolngi au. Wa mai mita wanga ni manoa. Puna fa dahine me mari fisirik tapu. Mahino pe ai ne tare ni tiki he tolo. Ma lele pe dahine pe ai kai ngatai. O kune fulama lele e ya ke ne hanga he tolo I he fonga he tolo ai le tonu taimi hono vai pe kai ngata ai ma alunga lele ne puna I he tolo ma ke mita te au ni manoa ma ke mita te au ni manoa ta ke mai fonga me mai le fisirik tapu ma fi mai he mita te au ngofulu ki he toe ai he tolo ua turi mai ai fonga me he vava high school hono tua mita e val noa o fi mai he mita e ono noa to ai ra hine pe me he vava high school I he toe ai he tolo ua kake puna mai ta hine mari fisirik tapu he tolo frausi o au mai ke mita e noa turi mai ai koriske lana ke fika ua turi mai ke lana ko wa mai ai ta hine me he mari fisirik tapu ki he tepi kaua mai ai koriske lana pe toki famui mai ai ako malunga o vava o maloi puna ai aku ai Maria video nga hi fiawi piangi ko ia ko e fainga ta a ho ku ulo mai ela a pia ko ne omia fu e ma fana pito omia e ma fana pito I he lorotongani tau teu he ki he fiawi ai tau fanau tangata e tau kamata e whanau tangata ka koe kamata pe ai lere takai taha ia koe ni pe koe 400 meters hurdles ia to hiki ai mo tau he tolo kamata I he intermediate girls ia mo intermediate boys ka koe lava ni ai fato ai fiau ko ia ai whanau fefine I he whanau fefine loto tau hanga tue ki he intermediate boys I he ngā whiau hi maari e moni. Ai a koe tonu e te taimi atu e te tuu. Pia te punai ai he tolo mo e taimi tatau pe punai pe morere. Ai a koe mālohinga e nau ki nau tolu o nau maulere ai tekniki o e he tolo. E ulotonga whai e ngā ue taimini ke ngā he tolo ke hiki. Hiki ake ki maalungange, ko ia ko fiahu ko e tau whanau tangata. Hake, 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 hake,
Sione. Teu ke tuange atu hiti uluaki. A intermediate boys, whanau tangata lotoloto, he tolo mitai whange au. Hiti uluaki, intermediate boys. Kamatane whiau ia intermediate boys, puke whanau tangata loto. Leini tapot ki loto ke ai whawhonga me whawau high school. Whikaua mai ai vai hi fo. Ka tolu, leini tapot ki tolu ki ai korisitai lulu. Pepe ke korisi ke lana mo mari fisurik tapu. Na wama ke mita e tongi au. Mawa hifa e whawhonga iwa me he mari fisurik tapu, he leini tapot ki tua. Ihono tua ki ai korisitai lulu, pepe ke korisi ke lana. Nau te au himai, au mai ke mita wange au, ke taki pe korisi mari fisurik tapu. Ka ku turi hifo ai whawhonga me tai lulu ihono tua. Pe ke he whawhonga me ke lana. Taimi le rei au pito nea. Asi mai pe me he leini tapotu ki loto. Pia mo e wawau high school. Ai ako e au mani ke mita te au anoa. Whalaka mai i he mita te au ngofulu. Mawahi mai e whawhonga me he korisi mari fisurik tapu ia he loto ngani. Au mai a ki he mita e walu noa. Toi a he tola taha. Koe mita ni manoa ia. Ka hiono tua koe e whawhonga pe me he wawau high school. Turi mai wawau high school hiono tua anau. Au mai ke mita tolu noa. Mita ua noa. Whalaka mai e whawhonga pe me he wawau high school. Na au whakataha mai ki he tepi. Ai korisi mari fisurik tapu. Ako maalunga wawau pe a ulaki ia moe ua. E toki veteki pe ia pe me he anga. Ai whakakaukau pe moe whakafuafua ko ia. Ai kau ofisiari. Pe ko hai na e uluaki. Pe ko hai na e uluaki. O wakaiat ki kau tangata ko ia unau whaia e. Maka ai ngahi toonga he ulaki ua pe moe tolu. Mahino pe ku tonu a bito e nau wakai. Tonu a bito e nau wakai. Pe a koe wakai foki ia ai wawau. Oku pehe pe ia. Kake, koe hoka tue nia ki he whea koe ni. Ai koe hiti koe ni reini ulaki ki ai wawau high school. Whikaua ki ai mahe hi fo whikatolo ai korisi. Reini hono whao ki ai korisi ke lana. Reini tapot ki tua kai whawhonga me me korisi tai lulu. Ma wahe au pito hifo ia. Au ke mita e tolu ngi au nau. Hifo mai eni i he anga tonu ke mita e ua ngi au. Turi whawhonga me ke lana hano tua. Turi korisi me whawhonga me ke lana. Me humu oi au e. Kua hemi ai whawhonga me tai lulu. Kake, au mai ai lere ke toi mita te au ni manoa. Kua whakao au pito ai whawhonga pe me korisi ke lana. Ka turi mai ngahi whawhonga pe me tawhaki ake ngahi reini ki loto. Ngahi reini ki loto kanei mei maari au pito. Ai whiauhi mai koe ni ai whawhonga me tai lulu. Au mai Au mai ni ki he tolo whaosi. Koe ni ko au mai whawhonga me ke lana ke tepi. Turi mai ai whawhonga pe me wawau high school. Ka ku wau whataha mai. Ai au ku whikaua mai e mari fisurik tapu. Pe a whikatolu mai ai ako maalunga wawau. Pe ki he wahe hihifo. Ki he wahe hihifo. Ana uafi mai ko ia ki he tepi. Ai a koe tepi foki koe fula i lau whau. Pe a koe la i lau whau olo veti e ni. Koe tepi ia. Koe ia pe ulaki pā ki he lau whau. Koe ia e uluaki e. Ka koe uluaki pe whuke ne au mai. Pea koe toi ngā oku whaia ki he whakafufua koe ni. Akau ofisiare. Pe mei he te piri koe ia akau whai mau. O se taimea na tau lere ai e tapaki. Tau keingan ke tau ofi e alu ki tonga eiti. Kake, unu mai e hiti hoko. Ai a koe nako anga mama anga rin tapot ki loto. Korisi ke lana whikaua. Reini whikatolu koe ako maalunga o wawau pia. Taupotu rewa ki tua. Taupotu reini ki tua koe
kolisi tai lulu. Koe kolisi tai lulu. Titi Onoua, Titi Uluaki. Asinia Boys, Panau Tangata Lalahi. Lele, he tolo bitai whangeau. E koe toko ni mai. Te hu mai mo e whawhonga me he mai le whisiru tapu. Ki he reini tapoti a ki tua. Reini tapoti ki tua, ki ai kolisi mai le whisiru tapu. Hoka toa e tai lulu, hoka toa e Vavau High School. Pe ke kolisi ke lana pe a he reini tapoto ki loto. Koe whawhonga me ako anga mama anga. Mau Maria e maka. Pe mo e te pito e tau mea whana. Ai koe mea whana le lei mo neni, mea whana koe ni. Ko te teo ia e ngahi ako anga uha mo e la au kei pāre o lahi peia. Pāe whana, tuku mai kaurere koni utaki fue whawhonga mai le whisiru tapu. I ren tapot ki tua, ke ren tapot ki loto, ase fue whawhonga me ako anga mama anga. Awhi whaki he tolo, i he mita e tolo ngeau. Mawe au pita asi fua e whawhonga me ako anga mama anga, he ren tapotu ia ki loto. Ia o mai ke mita e wangau ni manoa, puna mai he tolo ka maari, au pita asi fua e whawhonga me ako anga mama anga. Ene, ai koe tekiniki, ai koe tekiniki, hono puna i o he tolo, koe whaunga ia. Pea mo tonu ene taimi ai tu hono wa e i he puna hake mo ene tō hifo. A o mai ke mita te au ni manoa. Kei taki me ako anga mama anga. Hifo mai ke mita te au hongo fulu. Toi ai he tolo e ua. Awhi mai mita te au hanga mai ki he tepi. Mita e walu noa kai he tolo whika ua whakausi. Taki mai ai ako anga mama anga whika ua maa wau hai. Whika tolu mai korisi mai le whihi. Pea pe he whoki ki he korisi ke lana. Puna mai he tolo whakausi. Turi mai ai ako maalunga wau. Kai peke te iai ha whelave. Kai peke te iai ha whelave ko. Ulaki mai ako anga mama anga. Ua mai ako anga maalunga wawa u. Pepe whoki he korisi tai lulu. Ko moi korisi te lana. Kai ke. Ngahi whiauhi maari e ni ko tau. Wofi mai ki ai. Ai koe unu atueni. Ngai tau ngahi iweni. Ke ngahi whiauhi maari au pito. Ai ka lava ai tau. He tolo koe ni he mita e whange au. Te tau teu rewa ki he mita te au. Tau teu rewa ki he mita te au i he track event. Pewe ngahi whiau hia i he rere. Te tewa te hiti whakaosi a Senior Boys. He tolo mitai whange au. Hange koe ako whangoa tu, koe hit whakaosi Senior Boys, pe koe whanau tangata lalahi. Pe koe moe amanaki whoki ki he vai whanua. Ai koe tau sipoti whukoi ni, ka ingata pe. I he ngahi whiau au i whakakorisi. Ka i he taimita tau, e malawa pe koe ni. Pe a whiriwhiri me iai, a ke timi sipoti ai vai whanua. E whiriwhiri me ai timi sipoti ai vai whanua. I he tau kone mariwa tu whoki na ke aha timi tene whawhawhangai ai vai whanua. Ka i tauni, o taha i komiti spoti a ngahi ako anga, ngahi korisi, ke whiriwhiri ha timi he tauni, ke nau kau he vei pā, pe mo e whiau au hi, i he malai o sipoti, mo e whakaha tare niti o e whanau. E whakahoko ia ki tonga tampu, i he malai e tāla ko e pā ke te whaiwa. Ko e hit whakasieni o e Senior Boys. Rinda pot ki loto koe korisi tai lulu. Hoka te mari whisiru tapu. Korisi ke lana bea. Tau pot ki tua ako maalunga wawau. Pae whana tuka te kaurere koe ni awhi mai ki nau tolu. I he ula ki he tolo. Nau mei puna whataha mai pe. Nau hifo mai ki he mita e tolo ngeau. Mahino ku asi hifo ai ako maalunga wawau. Whamone more. Korisi ke lana. Taki hifo i he loto ngani. Nau hifo mai he mita e wangeau ni manoa. Kamata ke asi ifa korisi tai lulu. I ngahi hiti, i ngahi neini ki loto. Maari au pito nau whiau auhi mai koe ni. Ai au nau me mata ta tau pe. Ka kia hata hai fuma wahai atu. Ka koe whawhonga me he korisi mai le whisiru tapu. Asi ifa reni whika ua tau pot ki loto. Whawhonga me he korisi mai le whisiru tapu. Au mai ke mita te ahonga fulu.
Toi ai he tolo ua. O ma ke mita te au afe ma he mita e walu nau. Asi mai e koriske la na ia. Asi mai koriske la na fe au mai. Au ma ke mita e nonoa. Toi ai he tolo fasi mita ni manoa. Falaka mai a merifihi. O au ma ke mita e whanoa. Mita e tolo noa. Ko falaka apito mai ai whafonga me he korisi merifihi. Sirik tapu. Ua mai a ke lana pe toki. Tolo mai ai ako malunga vava au. Toki au mai ni mo e korisi tailulu. E maria apito hono taimi mai. Hono taimi mai ko ia e he kau fi au hini. A ene tu ke puna i he tolo. Pe mo taimi e tohi fuai e hoko pepe mo ene lele. Ai e kai ke toi aurifo ia toi tu o toi sio spoti. Ko mahino ko te teu ke te he tolo ia he tolo. Pe ko te toko ia mo lele. E whamalo ia. Ai tau kau sponsors. Ko kau ki ai ngahi potunga au e pura ngā. Potunga au e meidek. Potunga au e whiwhakatau aki. Pe foki e whalalaka au e tau ekonomika whalotu whanua. I he ngahi ofa ko mou tokoni mai. Potunga au e panga. Pe pehe foki ki he ofisio e kōngana. Pai e whamalo lahi atu. I he ngahi ofa lahi koeni. Mou ene ke o mai, pe moia ku osi o mai. Pe ke nangatai ki Minister potunga au e whakatau aki. Pe ke whakalaka i au e ekonomika whalotu whanua. Pe kau ai pe moe ngahi moe vahenga whiri tahano. Ka koe Minister pe moe whafonga wharearea ki he wawau tahano. Pe moe vahenga tahano no kato katoa. E nau loto whi marie ke whamafola atu ai o au spoti. Ko no whangu fulmawha me mehi malai niponi me wawau high school. Ko e teu he lotongani i he mita e te au. Ia whamalo lahi ki he panke langa whalalaka tonga, panke PSP, panke MBF. Rengahi panke ni he vai whanua wawau, ai aku nau pou mai mo fie tokoni. Ki he whamawhola whangatonu atu. Ai ua spoti kono whangawhulu mawha. Timi spoti ene korisi ke lana. I he whewhine mo e tangata. Teu eni ki he mita e te au. Nau lava mai o whakapapa. Nau lava mai o whakapapa ki he whawhalanglangi o aho. Ka koe e ko wana i a vai whanua. Lord whatulolo. E koe iwen hoko ke taha i ngahi lere maari a pito. Taha i ngahi lere maari a pito. Ai ngahi lere koe ni. Ta koe mita te au. Pea ku whataku whoke o pehe koe mita te au. Koe o mataha ia. Koe o mataha ia. Aia koe kinau tolu koe ia. Nanau lele ia mala eni. Koe manatuki ai ai kau tangata ko sione tuene toa la tu. Pe whoki kia masiva. Ko paasi. Ko kau tangata ina nau hanga o lele ia mala eni. I he mita e te au. Pea ai koe iweni hoko ia koe mita te au. Ka koe taimwana ke sport ia kau tangata koe ni. Koe mita e tahani mana nau lovai. Mita e tahani mana. Kai koe team sport ia ni ai korisi marifi sirik tapu. Nau unu mai. Whai ai whakapapa. Ki he e kowana e vai whanua. Lord whatulolo. Pea lau me nau vesi lau loto. Whama whana pito. Ia koe ves lau loto ia ko lau he whanau pe me team sport ia mai fi siruk tapu. E whanga e kei loto ma whana he kau
taki sipoti e ngahi ako anga e nau ke popo ke lau e tau ngahi vesi lau loto pe popo wai ke tare ni te o e whanau i he taim tatau pe oku ako iai pe toko ni iai moi mo ui whalau maari koe vahe kolo ko vahe kolo ua koe timi sipoti e ni ka koe lere mita te au mei he government middle school me he vahe kolo ua hoko mai pe vahe fo o mai o whapapa ki he whawhalanglangi o aho ka koe pou foki ia ki he tare niti e tau whanau no laka mai ko vahe fo ia teu ki he mita e te au ko mo pe au i pe ko mo va inga kan ki kaure ka ko ni ko mo pe au i vai kolo ulaki no kau mai he whapapa teu ki he mita te au ko e vahe loto ni wakai atu ki he longa i whanau mai no ko e midget ki he tau tangata ni toi i ki ange ki he tau tangata ni toi i ki ange kau kai whake ngahi tala noa maari e me vai whanua wawa o pehe whoki e sa te kire aia pe mo Christopher ko nau taimi ko na nau sipoti ai na ke he atu ia pe me he taimi pehe ni pe whoki he tui mano no aia ko e ngai sipoti ko iana kaua e lova ka kani uia kaua i pe mo e whi auhi uku aia ko e ngai sipoti ko ki te whawhako mai he lotongani i he vai whanua ko e tim sipoti ni ai ako maalunga wawau nau uno mai o whai e nau whapapa nau tolu tui pe mua i he te niti o e whawhalanglangi lau e nau vesi lau loto kolo ai pe ai vai whanua ai komiti vai kau puri ako pe ke kau whai ako e nau whanonga ngai vesi lau loto pe tau ina se pe mo tau tolu koe ni i he kau whamafola tau kau whatahai i he lorotongani kaike ko e vahe hahake eni no kau mai e whapapa ki whawhalanglangi pe ki ako anga mama anga ki ako anga mama anga ko e korisi lawenga maari e ia i tonga tapu pe au nau kau whataha mai i he whatongia o e ahoni toi ai korisi tai lulu pe kakato ia ngahi ako anga nau kau mai whi auhi ki he mita te au aia koe vee wawe taha aia koe mita te au foki koe tonu e te taimi he kamata aia koe right start koe tonu e te taimi i he kamata anga aia ku taimi pe ki he pā e whana aia koe taimi tatau nau tuku mai ko ia kamata wawe i he kamata wawe pe kai ngatai to e vee o mau pito mo mahanawa o kulahi i he mitaia o e te au kake kai whamalo i heni luke siaina pia mo e pisnisi i loto ne iafu fofonga atu ke tāmate a whima ngai mea whawhawha pe whoki aptanga polisi wharekoloa pe whoki ki hono mo tere o taitari ngā dolgo tape i he kau mamata tofua i he whonuani lolo tongani ku ulo lele hifo pe a fofonga lele hifo ai fofonga ia o e la ai aku ne omi ia ai fu ma fana pe a malo mo fanau spoti ai ke kataki oku lame mai pe mo ki matangi yang iki oku wa fe taula lo pe mo matangi lo tongani o me e moko me tonga hahake ya ku inasia e tau fa baka ke ngai field event ko ngai fi au ia i loto malae ke lere mafana pe mo tau tolo sika puna maulunga ka wa mo puna step pe ko triple jump e tau fa nau tangata loto ko baka ko ia ki tau ngai tolo me mama fa ai fa nau fe fini lalahi au pito
ai au lotonga whahako pe ia pe mehi ta whakatoke lau hake ia o e mala e ni poni. Ia bia e whakawhia tua te kumotolo no ka toa pe. Ai au mou wakai mai ki whamawhola whangatonu koe ni mehi walfitu poe ni mai whae maa. Pe mehi mala e ni poni i loto nei a foe ni i wawau. Ai a koe sipoti ino no whango fulu mawha. Whakawhia tu. Matua tau whanau. E kia te kumotolo kota pe i he ngahi wahe motu. Te mou mau lelei a sipoti koe ni. Iho o search i tau search engine. I tau pesi Facebook. Ai Broadcom FM 87.5 Broadcom Broadcasting. Ai koe Broadcom FM 87.5 Broadcasting. I tau pesi Facebook. Taim tatau he loto ngani whapapau i ngahi hingoa. E mok nau tolu kotoa pete nau kau mai i he whiauhi maari e koe ni. Ai koe kumau tolu o mau taimi mai ki he lere mita e te au. Motolo koe mau taimi mai ki he lere mita e te au. Kei whainga maari e lere pe ai mala e ni poni. Ke lama mai ke mamata tonu. Ki he whiauhi maari e koe ni whahako he tau whanau. Ka i taim tatau koe kamatani e tau teuteu. Pia mono whiriwhiri e tau timi. Sipoti ke nau wholau atu ki tonga tapu ko hia ko spoti lahi. Whakakorisi koe a athletic sports. Inter-college athletic sports. Ai ngahi korisi. E whakako ni ahaua. Pia mo e tolu, wha, pia mo nima. Ai ko spoti ko hia e aho ia e wha. Whakako ni i tonga tapu he mala e pake te whaiwa. Ai ko kamatania e teu e vai whanua wawau. Ia no ui, pe mono whiriwhiri, whanau tare ni ti ia. I he ngahi iwe ni takitaha. Kai kehe, koe tō koe ai uha ke vai whanua. Oku ne omi e ia ai loto fia lahi. Omi e ia loto fia lahi. Kia ki nau tōlu koe au nau oki tōkanga. Mo ui e nau kawa. Mo ui lelei e nau kawa tonga. Pia koe whanua e ni o kawa. This is the land of kawa. I he kawa mō moa, mo ngai kawa e fu. O kui kaipi ki te ofi foki. Ha whanua ia ki he whanuani. Hange i ha tāpuaki. Uha pe mei langi. Pea whialau pe koe whanuani. Na e tuku ai ki langi. E he ulaki wha. Whai e no momo i hake e whanua pe mo e kakai. Pea ku tuku whaholo mai a o mai ki he lorotongani o ta inasi ai. Koe wakai koe ia ki he tala noa atu. Ki ngahi whiohi anga. Oku toe lahi au witu e nau ngahi efu kawa foki. Take kai e whiwhia lahi ke whamalo ia. Ai whafonga whalearea. Ka koe kandidati whikaua ni ke whalearea tonga he whirisi. Whirisi koe ni mai wahenga wawau taha wha. Ka ko sione whataua halatanu. Sione whataua halatanu. Kau i he veipa ki he whirisi koe ni. Ka moko motolu koe kau kandidati ki he whiri. Tika lama piko whetu taki mai. Tika lama piko whetu taki mai ki he te niti whamafola i he malai ni poni. Ke kau he kau sponsor. Lawe i piko koe kau kandidati e toko wha. Kau ai a sione whataua halatanu ki he teu koe ni whirisi. Oku inasia e ngahi wahe motu. Inasia e nginau tolu e matu. Aku nau i apina. Pegi ngahi ngau e anga. Oku whahoko pe e whatongia. Mo whanongo ke tau sipoti. Te kai ingata ai. Te mau ia me tau pesi Facebook. Oku inasia i mo mani fua pe. I he whahoha ani. I he reo mo ata. Ai a koe whamafola koe ni. Me wawaulahi. I he loto fie maari. Ai o whafufonga lolotonga. Nenga uta ke au taki mai ai whafufonga wawau tahanima. Kau kia ai tui mai whalala. E au taki mai i he ahoni. Ai tokoni mai poupou ke whamafola atu. Ai au spoti o tau awhi o wha. Kau whatahai ai whanau kotoa be i he ngahi wahenga.
pe mo va fonua fu o kai ngata be e va nga tahani ma mo taha no be mo taha fa ka ina sia na tolu me ngai va mo tu pe mo na tolu tonga aiki pe ki fonua ki e wa mo tu ha paina isa kawai pe mo ongo niwa kawai pe mo ongo niwa aya ko aya ko lo tongani teu mai ai ulaki event I he tau whanau whewhine. I he tau whanau whewhine I ki au pito, ka koe Midget Girls, ka koe hiti e ni. Aia e whakakulupu mai e ni, e ngahi koe ngahi event, e ngahi event ni I he rotongani. Aia koe kau whene ngahi lere maari e taha o e oha whiahu hisi poti. Ka koe lere mita te au. Lere mita te au. Pa mahino petonga taha ia koe e ulaki tonu ene langa mai he taimi. Ko ia tene taki mai a lere. Peka tapau e toi ki hivi lahi. I he lere koe ni. Tene mau e pae whana. Tuku mai kau lere koe ni kunau matatatau mai. Ka koe koriske lanana mai vahe kolo ulaki. Pehe ki e korisi mare fisi ruktapu mai vahe hahake. Nau mata rau maki mita e whanoa ku laka mai ai korisi ke lana ia ua mai e vahe kolo uluaki pe whika tolu mai e mari fisirik tapu wha mai ai vahe hahake pia mo e vahe hahake pepe foki ki he vahe loto pia mo e ako anga mama anga Aia koe lere fokoi ni o teke fu mahalo pe koe lere koe ni e toi lere I mai koe timi lere koe ni e toi lere I mai koe u teke mahau e tau o teke hiki atu e whukahine hina aia o toi foki atu aia o toi foki atu ai timi lere ia koe ni ke nau toi lere mai koe hu koe ke mau e taimi Ko hiti ko ruaki kona e tukange mai. Alatu ia hau whakaosi e hiti kona e Midget Girls. Ai nau toi foki nau toke tepi ke nau toi lere mai. Ai mahino koe aia e taife mai noaki I he rotongani. Ai ko wawau foki oku nau ia e nau whaunga pe ia a nau tolu. Ko o kakeke mau mai koe mau atu ia. Whailonga atu ai whukahine hina. Pae whana tuku mai hiti o noua o e ka koe hiti ulaki eni. I he Midget Girls, e ku taki mai. Ai vahe loto, taki mai vahe loto, whika ua mai tai lulu. Nā, pe lovalo vai mai pia moe vahe hihi fōpe ki he vahe kolo uluaki. Au mahino. Au mahino koe ofi mai ki e te pi o kunau. Mahino ai uluaki ua. Pea moe tolu. Aku mahanga mai hange uku mahanga tolu mai ai ua. Pe e whika I whewhe I eni. Koe pe whoki ai whaunga ia na lere mai aki e sipoti wawa uni. I he tala noa ko ia ai kau tangata eiki. Pea pe heki uluka haki a uluka lalaki moe taha. Na ia upe ke tuunga. Ko hono mai ki whoitua niu pea toho ia ia. Ka koe lava kakato ia ai ulaki hiti. Ai koe hiti ulaki eni. Ai Midget I puke whanau whewhine iki au pito. Whanau whewhine iki au pito. Wakai ke puna maalunga te wai ai kau whawhonga toko tolu me koriske lana. Mahino koe Junior Boys. Koe Junior Boys unau te ke nau whahoko nau puna maalunga. Ko te wakai atu koe ia ki he pā ko ia I mea whua oku maa o lunga ia. Maa o lunga ia I ki kaureka. Ka he puna pia ki ta maa ia o hao. Maa ria lahi. Whukahine hina me he tau tepi. Aia koe mau maari e tu ia tepi rea kau whamau. Kau tau I taimi. Pae whana, tuku mai kau rere koe ni, lein taputi loto ka tai lulu, kau mai ai vahe ifo, whika tolu mai ai vahe loto, whika wha mai ai vahe kolo uloaki, mai vahe hake in tawhaki, kau taki mai ai vahe kolo uloaki, ihono tawhaki pio koe ai vahe kolo, ai vahe loto, ai kulaki a vahe kolo uloaki, ua mai vahe loto, whika tolu mai vahe hake, pe toki whika wha mai ai vahe ifo,
toki moi mai ai whafafonga ko ia me korisi tai lolo. Mari a pita e whiau hini, ko te waka ia tuki he lalahi ko ia longa i whanau. Ki he lalahi ko ia longa i whanau, e nau mawhaiwhai hono teke honau ngai tare niti. Honau ngai tare niti. Pea i kai ngatai, e nau fia ke nau lava rere. Ke nau lava rere. Koe sio taha whuke a ngai whainga maari e, ko ulaki whainga maari e, koe nau kau he sipoti i he wahe whanua. Kono ua, koe teu ke wholau ki tonga tapu. Ai aku mau mai e tui manono ia, pia mo e mi koe kere sipe. Ke whai ai ai wholau ia koe ni, ki spoti ki tonga eiki. Whamalo lahi atu ki TCC, mo yuko tā katoa e vai whanua wawau. So whainga maari e mai lai ne telefoni koe ni i he e tau whamawhola whahatonu me malai ni poni. Eo kia ia e koloa ia, me he tau re te o walfitu pono poi ni ma. Ke malawa ke autaki. Ai koa nea si whoki nei ki lahi e tatokanga e motua hala. Kai tau mate mai e tau uhila. Pea motu ai mo tau whetutaki kai maari e. Na tau ta whaki pea kau taha whetutaki atonga. TCC mo yuko tā katoa. O whaoi e tau ngai whetutaki. Whuka hina. Me he stata. Ta tau pia mo e tepi. Ta tau pia mo e tepi. E au teke mau maari e mai a stata. Koe tepi pe no whuka hina tu. Ang mai no ko mau te pire e kau wha mau. Pepe ki he kau tau hi taimi. Pae whana. Tuku mai e kau lere ko ni. Koe tau whanau iki au pito e ni. Hiti hono tolu e ni. O e Midget Girls. Taki mai he whawhonga me ke lana he rinta pot ki loto. Ua mai mama anga. Ako anga mama anga. Tolu mai ai wahe kolo ua. Pehe whoki ki he wahe hihi fo. Pea moe korisi marifi sirik tapu. Ai ako e maari a pira no taki mai ki whawhonga ko ia me he korisi ke lana. Ne taki mai he rinta pot ki loto. Ne asi mai he toa mita e whanoa. Pea o mai ki he tepi. Ai ako e kau nau tolu koe au nau whaia e leni. Mahi no pena nau fu mateu teu apito. Ki he even koe ni. Ai ako e mita e te au eni. Tonga whahoko i he lotonga ni. Pea ka lava pea mita e te au. Tau hanga rewa toki whainolo e mita e whange au. Tau hanga rewa toki mita e whange au. Ka koe whainolo ia mita e whange au. Pe koe takai taha ia i he ahoni. Ka koe time tatau lere pepe mo ngai field event. O tau amanaki pe e te tau tutuku whakataha pe o hange ko ane afi. Hange ko ane afi. Mau maria tu ai te pia. Mau maria te pia i fuka lanu hina. Pa fana. Tuku mai kau lere ko niu kia e whawhonga me vai hake. Kau asi mai e whawhonga pe me korisi ke lana. Taki mai korisi ke lana. Mua ua mai ai vai kolo uruaki. Tolu mai mari fihi pia. Whelo vai mai pia moe vai hake. Pe foki. Ki he wahe loto. Mari au pito e nau keke hata fu ma wahe au pito. Ke hata fu ma wahe au pito ka koe korisi ke lana ena. Ai koe toko ua eni. Maka ia tu ki he kau whiau koe he Midget Girls. Kai ai toko ua me he korisi ke lana. Ai tena kaulo ua nau aia i he whiau koe ia i he whainolo. Ka koe tau wakai koe ki he timi lere fuka. Timi lere fuka mita te au. Pe koe lere fuka motu. Ai aku mahino e maari a pita ngā whiauhi pihe. Koe uhi, oku na ulaki mai nai he hiti ane nai koe korisi ke lana. Hua mai koe ni he hiti koe ni koe korisi ke lana. Ai mahino e nau timi lelei. E nau timi lelei a nau tolu. He timi lele fuka. Mau atu fuka hina me tepi. Ano maa. Pae whana. Tuku mai kau lere koe ni ukai whika len tapu ki loto koe mari fisirik tapu. Ko mai korisi ke lana. Ukai pa moe vai kolo uruaki.
Mo vai ko loa pe ke vai fo ka ku feu hi mai mita tonu mita fana ma vai mai mai fi ha mai ke te pi ua mai fi siru tapu ua ke lana tolo ta vai fo pe toki fa tu a vai ko lo ulaki mo vai ko lo ua ta toki ya mai ni mo vai ha ke ia ke te pi ai ko ulaki feu hi ni i hitia junior girls i he time ta tau pe lava e mo tau whanau tangata. Ne lava pe ai whiahigo ni mita te au e whanau whiwhine. Tau hoko tau pe ki he whiahigo e whanau tangata. Peka lava pe tau mita te au tau teu at ke final ai 400 meters. Peko mita ia whange au kako takai e taha kakatoia i he malai. Ke whai ngau e te pire kau whamau, koe ni mau mari atu ai te pia ka koe whukahine hina. Ia koe whukahine hina au nau mau te mete di pā whana. Tuku mai kau lere koe ni taki mai e wawau high school. Ma wahe mai tahine whawhonga me wawau high school whikaua mai ai mari fisu i tapu. Whikatolu mai a wahe kolo, mai kolo ua. Wahe loto pepe whake wahi fo moe ako anga mama anga. Mari au pito no taki mai ako maalunga wawau e lele koe ni i he whafufonga koe ni ka koe mawahi mai ia me mita ia e hongo fulu ai wharelei ho tā wala ai koe wakai koe ni ki he mita te au wakai koe ke mita te au e tonu e ka mata pe me he starta ai wharelei tā wala mo tuange ai ake mo mau pa mo tok lue. Ai whae reo tā wala. Koe. Ia, koe teu ia tau whanau ako. I he rotonga ni ngai ri. Nau whaulunga ka. Au peke teu oi whanau ako kei whamalo ke kau whai ako. Komite a kau puri ako. I he roto pā whana tuku mai kau rere koe ni. Asi mai tai lulu he leni ni whikaua ki tua. Tai lulu ni leni taput ki tua. Hoko mai wahe loto. Whikatolu mai e koriske lana pia whikawha mai. Pia mo e wawau high school. Ai ulaka tai lulu. Ua wahe loto tolu a ke lana wha mai mo wawau high school. Toki iau mai e ni. Pia mo wahe hahake. Au mai e mo wahe hahake. Kaike. Koe whanau i ki whiwhine ia. I he junior girls. Koe moe hiti koe ia i he mita te au. Koe hiti koe mita te au. Teke mau e ngahi whamatala koe ni. Whahantonu i he reo pe moe ata. I he tau pēsi Facebook. Motolu koe ia i he otmurina. Ke pē whuki ane motolu koe pē koe ia i wawau ni. Lele au hito ke afe mai he tau te niti koe ni. I he mala e niponi. O keke kau koe he ngahi sponsor. Pea ke au taki whuki e tau ngahi. Whamatala me whamafola whahatonu koe ni. Nā tolu e ngahi wahe motu. Me ngahi lau whare pē e tongan pā whana. Tuku mai e kau whiahi koni ko toko wha. Taki mai e he wahe kolo ulaki. Ua mai a tai lulu. Au maki mita ni maari a pita e nai whelo ulaki. Mo taki mai tai lulu ia. Whikaua mai e wahe kolo ulaki. Ku manga mai mo e mama anga. Mama anga o... Whika ulaki mai ai mama anga. Whikaua mai. Ai korisi tai lulu. Toki... Ngā uake mo wahe kolo ulaki pē whoki ki he wahe hihi fō. Maari a pita e whiauhini. I he longa i whanau. E nau loto lahi ke whakauka ngahi lele koe ni. E mai nau whia. Ke whakaanga hanau ngahi tare niti. Te teo ke tuange mai. Ki ti uluaki lele mita te au a intermediate girls. Whea wakaiat ki ngahi te niti ngahi ako anga. Ma puni mai. Mahino pe koe me mātua tau i whanau. Koe whanau ako. Ke mangi nau tolu na wafe mai. Ke malai ni poni ke nau kau i he mamatai o e tare niti. Tare niti o e whanau. Māua te pi. Fuhane hina. Ono maak. Pā whana tuku mai kau rere koni. Mahinu asi mai. Whafonga e pe me he marifisu i tapu.
ka koe whafofonga nei mehe ako maalunga wawau nei taki i mai a lere. Au maki mita ni manoa. Whikau mai mari fisuri ki tapu. Au maki mita tolu noa. Au mai ai pēia ke mita ngā fulu. Tau mai ke te pi. Wau high school. Ia korisi mari fihi. Korisi ke lana tai lulu pia toki. Au mai moe. Ako anga mama anga. Maari au pito ai tekniki ngau mai. Aki he tahini koe ni mea ko maalunga wawau. Ai fonga pe moe sipinga lele ki whahoko aki a lele. Kai ai tui. Pe ngahi fonga ni ke toi omange pe toi lele yange lele. A polisi koe wiko e kau mea ni loto kai kakau official. Puke ave o whahu. Kore atu kau polisi mo tokoni mai. Koe hoka te ni ai whiauhi ai he lotongani. Hoka te whiauhi ai he lotongani. Maino ko māua to ai te pia. Koe whiauhi koni koe mita te aweni ai whanau whewhine. Koe hit ura ke ni ai whanau whewhine lalahi. Pā whanau tuku mai kaulere koni asi mai ai mari whisurik tapu ia. Reni whikaua ki loto. Ihono tua ki ai tailulu pe moe korisi ke lana. Au maki mita ni manoa. Whalaka mai a ke lana ia i he korisi mari whisurik tapu. Au maki mita tolu noa. Whanoa. Oku au maki mita. Hongo fulu. Au mai peki he te pi. Ulaki mai. Ai korisi ke lana. Ua mai a mari whihi. Tolu mai ai tailulu. Maari au pito. Ai kona wau mai koe ke mita ua noa. Toki au mai ai whika whaa ia ke mita koe ia whanoa. Kaike. Koe mita te au. I he whiauhi koe ni ngai korisi. Ko no whaango fulu maa whaa. Ko whaa mawhola whaa tonu eni. Me he mala ni poni. Ka koe mala sipoti ia. I he ako maa lunga wawa uu. Aho ino no ua sipoti. E koe aho whakao si koe a pongpongi ia. Aku tau kamata pe tau final. Kamata pe tau final i he hou ai whiawhio e aho ni. Ai a koe hiri pe ai even koe ni mita te au. Kamata rewa e ngai final ia. I he mita whange au. Pea kai ho ata. Hu mai. Pea moe final ia i he tolo mita te au. Kake pae whanau tuku mai kaureri kone. Asi mai. Ai korisi ke lana. Fe au himai pia moe whawhonga koe me mama anga. Ako anga mama anga. Ulaki mai ke lana. Ua mai mama anga. Au mai ke mitani ma. Au mai ai peke te pi. Ulaki ai ke lana. Ua mai. Ai ako anga mama anga. Toki tolu mai. Ai ako maalunga wawau. Pia ofi mai pe moe te pi. He whawhonga koe me mari fihi. Siurik tapu. Ai a koe whanau whiwhine lalahi eni ka koe senior girls. Wakai at peke he kau ofisiare he te pi. Koe me nau mea ngāue. Koe me nau mea ngāue ki hono tala o ha toko taha. Piko ha toko ua pe toko tolu kuna wau mai ki he te pi. Maari au pito. Ai sipotini mo fonga ai lolo halai walu. Ko tau inasi ai. Mau maria te pi, ono maak. Pae whana, tuku mai kau rere ko ni, ukai kau whawhonga toko wha. Renda poti loto koe atai lulu. Mua mai a mamau high school, rin whikaua ki loto, whikaua mai ko riske lana. Hau maki mita whanoa. Te au hi maari au pitonu, wau mai a mamau hai e ke mita hongo fulu. Ua mai a ke lana, tolu mai ko risi tai lulu. Pea toki, au mai ai pe. Ai korisi mai le fishi rik tapu. Maari au pito ai whiau au hi mai e ngahi lere. Mahino pe. Koe kai ke toi tuku haivi. Koe mita pe e te au. Koe o mataha. Koe o mataha i ngahi whiau hini. E tala i he toko taha koe ni lere mita e te au. Ai a koe ofi mai ai pe ai te pi. Koe poinia. Mai at ki ngahi tolo me ngahi field event. Ke lere pe me whiau hi ai intermediate girls i he tolo tiskasi. Ke i whahako pe me long jump ai intermediate girls.
Pehe ki he puna si te pue ni ai senior boys. Peko e triple jump. Ako lawa te ngai whia au hi puna maalunga mo tolo sika. Toi ni ai ngahi event ko ni. Maua te pi. Te ke tau. Event ni lolotonga. Peko e whia au koe whai he lolotonga ni koe mita te au. Mite boy, si tulaki. Mita te au ai whanau whiwhine. Mita te au ai kamatai ni ai whanau tangata. Iyo koe whanau tangata i ki au pito ini. Peko e Midget Boys. Midget Boys. Kamatai ni nau mita te au pae whanau. Tuku mai kaurere koni. Asi mai ai whawhonga pe mei he vahe kolo uluaki. Vahe kolo uluaki i he reni whika tolu ki loto. Asi mai mo mairi fisuri tapu ia. I he reni whika aua ki loto na. Whiau au hi mai pe mo e korisi ke lana. Uluaki mai mairi fisuri tapu ua mai ke lana. Tolu mai ai vahe loto. Wha mai ai vahe haha ke pe ki he vahe hihifo. Ai a koe whanau tangata i ki au pito ni. Ai a koe whanau tangata i ki au pito ni. Maari au pito nao. Whiau au hi mai. E nao whiau au hi mai koe a ki he tepi. Fofohitia ai Midget Boys. Dere mita te au. Ki whai ngau e kau te pire kau whamau, pe ki taimi lele i taha. Ai aku kai ke to'o whoki mehe ngahi tuunga. Mehe olaki ua tolu moi wha. Kau ku to'o ia mehe taimi lele i taha. To'o ia mehe taimi lele i taha. Pe te nau veipa na tolu he whainolo. Kamatai ki mua he kai hoa taha. Ai kamata ngai whai nolo ki moa kai hoa tā pe toki whakalawalawa tau pi o whakamaha i pe ki a whakao ko e hao tolu i au sipoti ko ai pompongi. Ko ia whiwhia ki ki whakango atu ki nau tolu koe nungu nau lota le lei ki nau toko ni mai ki he tau whakamafola. Whakatauma fi finance pe ki he sia haola furniture ko e ana te vunga limited ki he AutoSense Rowena Finance, pepe whuke ngahi panke e tolu, panke langa whakalaka tonga, PSB, pe moe MPF Bank. Ai ako ngahi business e ni i wawa uni kawai pe mo luke siaina, i loto nei afu, wharekoloa lahi pia maa foki pepe ki he hotele. I he lotongani te teo ki he hiti o noua, ai whanau tangata i ki au pito, pe koe Midget Boys. Pe koe Midget Boys. Mau maari mai te pire kau whamau. Hiki mai moe whukahine hina. Oni o Mark. Kau lere koe niu nau toko nima. Renta poti loto koe tai lulu. Hoko mai a vahe loto. Peke ako anga mamanga. Ko ako vahe kolo nia. Vahe kolo uluaki du motu manoa mai ake mita e nima me kau. Wau maki mita ngofulu. Wau ma vahe kolo uluaki a ua mai. Awa i whawhika tolu atu ako anga mamanga tuki wha matai lulu. Pea pehe ke whafafonga koe me vahe loto. Maria pito a lere koe ni. Pea mahina koe ki matapure koe ni vahe kolo uluaki. Vahe kolo uluaki. Ki tama foto kelo ini. Ki foto kelo ini. Me i mau mai pe e ia ai lere ko toa pe oku kau ki ai. Pea kau fuki hei iwi lahi. Ako ne ngahi lere ko toa mai. Ne whakalaka i mai pe toi mita e tolu noa. Ua noa o hau mai ai pe ki hei tepi. Ai o kaya manak lele ia vai whanua. Ko ha kou lai ni mai vai whanua. I e sipoti lahi e whahau ko ia ki tonga tapu. Mau mai ai te pia, mo te pire kau whamau, pe mo taimi lele i taha. Pai whana, tuku mai kau lele koni ko toko wha. Eko hit whamui mui e ni o Midget Boys. Taki mai vai kolo uluaki. Me he rini whika waki loto, ko vai ake ne tawha ki pe. Mui mai ai vai i fo ia.
pe ke whawhonga me mai rifi. Uraki a vai kola uraki vai fo vai ha ke kau maa. Ai korisi mai rifi hi siuri ki tapo. Maria bida ai unu mai a whia uhi ia. Ai ia ku hangi ki a te au. Hangi ki a te au ko e hiti whakaosi ia. Ai Mitchell Boys. Hit whakaosi na ia o e Mitchell Boys. Tau kau whatahai i he rotongani. Koe e whiwhia ki whakangoa tu ko tau sipoti. Te tau kamata e final. I he hiri pe ko ia ai mita te au koe ni. Ka koe final ia o i mita e whaangi au. Ka koe ngahi taimi lelei taha ai ni. Whakawhia te mau tolu. Mau kei apina. Ke mau lama mai ke mala e niponi. Mau lama mai ke mala e niponi ke tau wakai tonu pe ke tau wakai lelei ai. Ki he whiau au hiko ni e tau whanau mo nau tare ni ti. Ai au nau pia koe lelei taha fuki na to'o mai e me ngahi event ane a whi. I he track event e mei tai whaange au. Ai koe ngahi taimi lelei taha eni. Te nau whainolo. I he hiri pe koe ia ai mei tai te au koe ni. Ai koe kamata ia o ngahi whainolo. Neongo na e ngahi event ane a whi. I he tāwhi ni mange au. Pe ke tolu a whea ne uhu. Ai koe ngahi lelei au ki kai ke toi whainolo ia. Me tari ko ula siriwa mai Polonisia i pe ia i he taimi tatau. Whamalola hea tu ki he kai ngai wahe whanua wawau. Mutolo ko tawa bea mau tapa mai he ngai ofa ke kehe. Hea ha asia te kau whafafonga koe ni me he walufitu poe ni maha mau ngai whare kalapu. Mau toko ni hake ko hea ko tau whamafola. Whamaloa toki ki as sa te kilea pe ki a Christopher. Ko e tui manono me kau tangata aiki. O ka awhi atu ai kau me mipa koe ne walufitu poe ni maha. I ngahi area, me ngahi whiohi anga, mou poupou hake. Ko hea koe tau whamafola e aho. Whukahine hina, koe mita te au. Mita te au eni e tau whanau tangata iki. Ia whamalo ia, ai whafufonga wharearea lorotonga. Ona po toke tā. Mai kau lere koni ko toko wha. Korisi tai lulu hele nita pot kilo toko ke lana ne whika ua mai kei. Taki mai korisi ke lana ai mua. Ua mai kei ai ako anga mama anga nau. Mata tatau manu amo ki mita hango fulu whakalaka ke lana ua. Tawa ako anga mama anga. Pe foki ki he vai kolo ulua ki toki wha atu. Ai korisi tai lulu. Ai ako e Maria pita e tuku mai ngahi whiauhini. Pia koe hiti whaasieni ai Mitchell Boys. Tahoka ki he whiauhini e longai whanau tangata i iki. Ai koe Junior Boys. Te tau hoko atu ki ai i he whiauhini. Oku neongo peu ki au whia langi. Oku ki mawhana i whaela a. Ki mawhana i whaela a ia. I he lolotongani. Waka ia tuku mau mari ai tepi ia. Ako e tepi re ia e kau whamau. Maki nau tolu nau hanga o mai e ngahi tūnga. E ula ki ua pe motolu. Pe foki ki hono taimi i o nau lere mai. Pai whana tuku mai lere koni. Taki mai whawhonga mei korisi ke lana. Ko fu tangata lahi eni. Wawahi au pito mai ake mita honga fulu ua ato wahe kolo uluaki tolu atu. A wahe iho ato ki wha mai a wahe loto ia. Pepehe ki he wahe kolo ua. Ki he wahe kolo ua. Kai ke. Ko e whawhonga koe mehe korisi ke lana. Ko e kau ene kau tangata lalahi ia. I he junior. Tangata lalahi ia i he junior. I he Junior Boys. Ia tau peke whai hano toka ngai kina ki nau tolu ia. Ko ia koe teu koe ni tau
folau pe mo sipoti ki he whiauhi he tonga tapu. I he tau field event pe koe ngai whiauhi ko ia i he loto malae kei whahoko ai puna loloa ni ai senior girls, junior girls. Ai lotonga ni bepeke puna maolunga. Puna maolunga intermediate. Pa whana tuku mai kaulere koni mai whafonga ia pe mei mamau high school. I he renta poti loto. Whika ua mai mari fisi uri tau. Whika tolu mai a tai lulu. Whika whātoa vahe loto. Ni mātu ai vahe hake pe he whoki ki he vahe kolo whika ua. Kau mai fu siana ia koe. Ni he fu siana lahi. I he junior. Ai amanak lele ia ki he ongo junior koe ni. I he wholau koe ia ki tonga tapu. O ki kai ngata pe whoki i he whakaukau koe ni koe whiauhi whaloto whanua. I he whiauhi whaloto whanua pia kai ngata ai. Kau ku kamata i pe mo te ia. Hono ui. I he hiri pea e sipoti koe ni. Mono ui o tau whanau spoti ki whaia wholau ki tonga eiki. Ai junior boys. Lele mitai te au hi te whakaosi ai whanau tangata eiki. Unu mai tau whiauhi o whimai ni ki he hoata maari o e aho. Koe junior boys, koe hiti whakaosi eni. Ai au whiauhi mai ai toko nima, toko ono. Ai au whiauhi mai ai toko ono, wakai ke renta pot kilo tau kia tai lulu. Hoko mai ai o whanga me mamanga pā, whanaa tuka me kaulere kone, o maki mita ni manoa he lotonga ni. Taki mai ai korisi yako anga mamanga, tai lulu enu whakalaka mai ia. Toa mita ua noa ua toa yako anga mamanga, tolu toa wawau high school. Toki whātu ai korisi ke lana. Maari au pito. Aho no langa mai he whafufonga koi a mehe yako anga mamanga. Ai ako e ako anga mamanga. Koe korisi lawenga maari e. He wakai at koe kona au teu. Moe nau loko. Maari au pito he whiau koe ni. Ai ako e toenga koe ni. Ki he kai hoa tā. Kataki mai. Kotui maa koe whoki mai pe ambulance. E awele vai leka koe ni. Te mau hataha. Koe nau whoki a sipoti. Nau ia mala sipoti. Pe kosi mau maari pe i he mala ni poni. Nau tolu ki he tawhaki o ambulance. Pa koe kau ngau e ki tua e whanemahaki. Kau aim pa moe kolo skula whoki. I nau poupou. Pea mohono toko ni i o ki nau tolu kua whaingata ia. Koe ki te hangau e ki hei. Koe siat pe koe hina vai nai. Hangia ki aispoloka. Pea moe ki hina spray Hangia ki fui hina motini. Kake. Kua wau mai ki wawaulahi ngā hi whakalakalaka ke hei. Pea ku whimau ki awea e toko tahaya koe ni. Iyo koe toko ua ni. Me korisi ke lana be. Koe awe ki whare mahaki. Hoko te whiau hia ki he kalas tangata loto ia. Ka koe intermediate boys. Pae whana. Ka koe whawhoki eni. Koe hiu ki aia e kamata ia kua whihalaki. Koe aia kamata kua whihalaki. Aia koe reni tapot ki loto ka wawau hai. Hoko atua e mare whisirik tapu. Hoko atu whiatolu ki loto ai koristai lulu. Hoko mai ai ako anga mama anga pia tau pot ki tuaka koris ke lana ia. Toko ni maini. Ai ako e toko ni maini ku nau whiauhi mai i he lolotogani.
Mau Maria te te pia e fukala no hine hina. Mai lele mita te au intermediate boys. O kui ai e kau whapaponga e toko nima. O ni o mak. Pa whana, tuku mai kaurere ko ni asimai mari fi suru tapu e lain whikau ki loto pe o ki hono tua koe a tai lulu. Ako malunga ma au pepe foki ako anga mama anga ko tai lulu nuku. Whihi mai pia mo e ihe whikau a ia mo e Vava'u High School. Ai aku taki mai, ulaki mai ai korisi mari fi suru tapu. Korisi mari fi suru tapu whikau mai ai korisi tai lulu pe toki. Toki tolu mai. Ai ako anga malunga ia a Vava'u. Ai ako e kau mai e ni. Ai ako whimau ke awea e tō tahania ki he wharimaki ngu. Ke whai hanga au e ia ki ai. Ai kako e tahini koe ni koe whafufonga ia. Ai ako ki tahini a koe ni kako e whafufonga ia. Mei he koriske lana. Ongo ofisa mo tokanga e me ana heke ia ka maulele mo tono. Wauri tokanga. Ka tokanga peke ka polisi e koe baka unesi na tolu ke na tokanga ke mahaki. Ia koe tūpela mo i popou. Tūpela mo i popou. Koe lotongani koe intermediate boys. Koe intermediate boys. E nei, mawahea te influencer nai pe mo tahe kau whafofonga. Koe melerine kau polisi. O atu moi aki he wharimaki ngu, whemau ke whaia ngā ue aki ai. Mau mari atu te pire e kau whamau pepe ke kau taimi i he tepi. Oni o mā. Vei pā mai toko nima. Rinta poti loto ke tai lulu. Pā whana, tuku mai kaurere koni. Manoku. Taki mai e mai rifisi ruk tapu whikaua mai tai lulu, whikatolu mai koriske lana, whikawha mai a Vava'u hau nau. Mata tatau mai au maki mita whanau, mawahi mai mai rifisi ruk tapu, whikaua mai tai lulu, whikatolu mai a Vava'u hai, whikawha mai a Vava'u High School, petoki nima mai ai wahe hihifo. Kapule sipote ngai kolisi. Tugange mai pia moe puna si tepu ai junior girls whanau whetine iki. Akau wofien ta tolu ki whaasiosia o e ngai hiti i iwe ni mita o te au. Pia ka lava pia e mita te au tau hokata pia toki e kamata o ngai whainolo. Whainolo o mita e whange au. Mita e whange au. Tau hopa pe kiloto mon mau. Pia ka lawa e whainolo mita e whange au, hokata pia ki he kai hoata. Ke whakako pe me ngai field event. Ke lelei pe mo e discussia intermediate girls. I he tawaki whakatohelau hahake ia o e mala e niponi. Kaike, mau maria e tua te pi. Hoko mai e ni ki e kalasi tangata lalahi. Au pito e ni kako e open voice. Whiauhi mai e toko wha. Lenta pot kilo tau kai Vava'u High School. Whikaua mai ki ai koriske lana. Whikatolo mai mari fi siru tapu peke koristai ulu. Hau maki mita ni manoa. Mita ni manoa whalaka apito mai mari fi siru tapu whikaua mai ke lana. Whikatolo mai a tai lulu. Te toki whika wha mai. Ai ako maalunga Vava'u. Ai ako e wakai atu ki he whafofonga koni me korisi mari fihi. Tōna hako ni mau apita e ve vave i he mita. Vai pegar vave. Olha pega vave ni matai wasi, mau ya ia. Tokanga mai mo tolong mo puke matai wasi.
Lomi ke tonu. Na tau toi whaton ko laka whai he waki ua tolu. Pule me matai was. Ia, ono mai ki he... Te teu ke hi tonoa, senior boys. E koe kelas tangata lalahi au pito e ni. E koe hit whakausi e ni, i Open Boys. Hi tonoa Open Boys. Whanau tangata lalahi taha. E koe veipa mai e toko wha. Hit apot ki loto. Len tapot ki loto ki ai Vavau High School. Len whika ua ki ai Mary Fisherik tapu. Len whika tolu ki ai Korisi Kelana. Pea vahe fo tau potu ia ki tua. Toko wha anu nau veipa mai he mita te au ai kalas tangata lalahi au pito pe koe Open Boys. Ono o Mark. Pai whana, tuku mai kaulere koe ni. Eko toko tolu penu kaulere mai koe ni. Mary Fisherik tapu i mua. Hoko mai ke lana i mui pe koe Korisi. Ako anga Vavau High School. Mahino au pito ma vahe mai Mary Fisherik tapu ia. Ua mai ai Korisi Kelana. Toki mui mai ai Vavau High School. Ai a koe toko tolu penia na nau whiauhi mai koe ni. O au mai ki he te pi. Ka koe whakasinga ia o e kalas tangata lalahi au pito. Pe koe Open Boys. Hake kau kou wakai atu ki he toko ua ni na kau mai he lere. Na mau i he kalapu moe taha ki matolu ane po. Kake, unu mai e tau whiau hi he mita e te au. Unu mai tau whiau hi he mita e te au koe hit uruaki ai kalas tangata lalahi pe koe Senior Boys. Koe teu whake whalau ki tonga tapu i he ahaua ki he ahanima e pereri. Lahi aro ngahi nau nau whi mao koe tohi tau pepe whoki he ngahi whofonga i he ID. Ka koe ulaki hiti eni ai whanau tangata lalahi i he lere mita e te au. Ai aku veipa mai ai toko nima. Rinta potki loto ki ai Korisi Kelana. Hoko te Mary Fisherik tapu. Korisi tailulu pe ki he Vavau High School. Pe a tau potu ki reini ki tua. O ki ai ako anga mama anga. Tuka nau ngahi maka. Pai whana. Tuku mai lere ko ni. Ko toko ni mai ni. Mamahe au pito mai e Korisi Mary Fisherik tapu. Au maki mitene manoa. Mamahe whikaua mai e Korisi Kelana. Whika tolu mai a Vavau High. Pea toki whika wha mai a ako anga mama anga nima atu a Korisi tailulu. Mahino au pito. Mahino au pito ai oma hono taki mai e whafofonga koe ni. Pe me he Korisi Mary Fisherik tapu. Ai koe Senior Boys. Ai koe Senior Boys. Te teu ke lele mita teu whaosi hiti honoa a Senior Boys. Ai koe hiti honoa e ni. Hiti honoa ni o kalasi tangata lalahi. Ai aku whiauhi mai ai reini tapot ki loto. Oke Korisi Kelana. Hoko toi ako anga mama anga. Reini tolu ki loto ki ai ako malunga mama au pepe foki. Ki he Mary Fisherik tapu. Loto nganu ke whakako anga au e te pire kau whamau pepe ki he ngahi poini. I he taimi. I he taimi lelei me taimi lelei taha. Ko hia koe whainolo. Whailonga te whukahina hina. Ka koe hiti whakaosi e ni. Kalas tangata lalahi. Lele ko ni wai peto ko wha. Toki ngahi maka. Pawhawhanga me ke lana. Korisi e matamaiki. Ako maalunga au Vavau. Pea mo ako anga mama anga. Pai whana. Tuku mai kaulere koe ni. Manga mai e... Matapure e pepe he... Mary Fisherik tapu ma vahe au pito mai. Whikaua mai e ke lana. Whikatolu mai ako anga mama anga.
Wa ma ke mitango fulu wa ma pe ke tepi. Ula ka ke lana. Ua ko dis ke lana. Tolu mai ai ako nga mama nga beto ki fika fa mai ako malunga baba o. Kage ko kakato ya o nga hiti i ve ni mita te au. Hoko mai ni ki he whainolo ni mita e whange au ka koe takai e taha. Toi minite wanoa me heni, pe tau tok kakato ai whainolo mita e whange au, mau inga peke malolo lele e whanau, o nau kau ke te auhi, te pehe ke kau ofisa. Aia koe tunga nuka kai he lo tonga ni. E koe tunga nuka kai i he lo tonga ni. E koe taimi toi a miniti o fulmataha pe hau te tonu ai taha ua. Toi a miniti e wataha pe hau te tonu ai taha ua. Ko hik toi a miniti e wanoa pe toki whakakato atu ai whatongiani. Aia i he rotonga ni ulelelele i pe ngā he field event. Pe foki ai koe tolo diskasi ia puna stepu. Kawai pa mo e puna malunga. I he time tatau pe te tau foki e reti o ia. Foki e reti o ia ki he Vikilani House koe tau ngahi whanongonongo. O tau ngahi tuaki. Ia ngahi mō meni tipe, ia minit nai ua noa. Te tau toi foki mai ki malai ni poni. Ke hoka tu ai ngahi whiauhi. I lotongani wai ki malolo ai kau sipoti. Malo pito meri lau manu.
Manga foi mai kaku. O stusi e alo eke. Pamalo lah ya tu kengang ya ko anga. Pamanato atweni kia kinautol ko he marshalling. Kataki tau pi pehena ai tau competitors pakao ngomai. Ko ikukamo atupe tu kumaria kinautol kiloto. Malo.
ke ako maalunga babau herena na paa kapau ke panongo mai ki hoku leo. Ripoti mai he taimini kia te au ko e mea whawawave. Toi whakaongo atu herena na paa ke ako maalunga babau ke mau whawawave kataki mai he taimini pe malo. Thank you.
tau te watu ki he lele mitai whangeau whainolo. Koe kole ni me komitsipoti ke kau Drake Stewards. Koe lele koni koe lele whainolo. Koe ngahi lele koni na tau whai ane nai. Hono sivi'i. Na elahi ngahi launga mayai. Ko hui ko kake tau whai o tau whatongia. Moka taki mai. Apia ko maalunga wawau. Koe te weni ke whahau koe kamatai ni o ngahi whainolo i he whiau hini. Koe kamatai ni o ngahi whainolo. Ka koe rere i taha ni o ngahi taimi. Pā e whana, tuku mai ni koe mitai whange au pe koe takai taha. Reini ki loto kia e wahe hifo. Reini whika ua kori skela nā, reini whika tolu kia ia kori stai lulu. Koe whawhonga nei pe me he. Ako anga mamanga kune tuhi foi he mitai tongi au. Koe wahe a kena reini tau pot ki tua. Asi mai kori stai lulu ia he mitai o ngau ni manoa. Aku na wheu au hi maari e mai. Koe whainolo koe ni ukulele i Mitchell Girls. Wheu au hi maari e mai. Ngano me tai lulu. Fatima Simote. Wheu au hi maari e mai pe moe. Toenga ngahi. Lako anga, no mai ki mita te au ni manoa. No mai ki mita te au ni manoa. Kei taki mai pe reni tau pot ki tua aia. Ai, lako anga. Ka koe wahe loto ia. Ai koe wahe loto nuk ne taki mai au mai ki mita walu noa. Hoko mai kori stai lulu whika tolu mai. Ai wahe hihifo. Turi mai wahe hihifo ke whika ua. Au mai ki mita tolu noa taki mai wahe loto. Whika ua mai ai wahe hihifo. Turi mai pia moe kori sikela nā hiono tua. Moe whawhonga me kori stai lulu. Laki mai wahe loto. Ua mai ai wahe hihifo whika tolu mai ke lana pe toki. Au mai moe whawhonga me he kori si tai lulu. Koe whawhonga koe me he wahe hake. Koe nuku ne si lue mai o au mai ki he tepi. Aia koe whainol whokieni o e mita e whange au. Whainolo ino e mita e whange au. Ka koe takai taha ia. Lava ia Midget Girls. Lava ia e whainolo he Midget Girls i he takai taha. Ka koe hoko mei ni ki Junior Girls. Rei ni tau pot ki loto ki a vahe kolo uluaki. Whamoi more, vahe kolo ua. Hoka te kori si tai lulu. Kori si tai lulu. Hoko mei kori si keilana pe pe foki ki he ako maalunga wawau. Ako maalunga wawau pe toki tau potu ki tua. Ai vahe loto. Ako anga loto vahe loto. I rei ni tau potu ia ki tua. Mau mari mai te piri kau wha mau. Tuke ngai maka. Teu ke pā ai mea whana wawau. Pā e whana. Tuku mai kaurere ko ni he mita e whange au. Kamata ngāni. Osi e naulaka mai mita e tolu noa. Ono mai ni ki he mita e ni manoa. Ku taki hifo pe reini tau potu ki tua ia. Ai vahe loto. Whika ua mai wawau high school. Whika tolu mai tai lulu. Kaku asi hifa tai lulu e he reini whika tolu ki loto. I he mita e tolu ngeau. Na uno mai noa mai ke mita o ngeau ni manoa. Kei taki mai a kori si tai lulu ia. Maari au pito e nau whiau au hi mai ko ni. Whalaka mai he wange au walu noa he lotonga. Whika ua mai wawau high school. Whika tolu mai e vahe kolo whika ua. E aku nau whiau au hi mai ai pa mo e kori si ke lana. Awhi mai he mita e wange au. Ma vahe au pito mai ai kori si tai lulu ia. Ma vahe au pito mai a kori si tai lulu ia i he lotonga ni. Pehe foki ki he whafofonga ko ia. Pea me he vahe loto. O ku whika ua mai. Unu mai me kori si ke lana ia whika tolu mai. Na wafe mai mita te au. Wafi. Au mai e kori si tai lulu ke mita e ni manoa. Au mai ke mita ni manoa. Whika ua mai a kori si ke lana. Whika tolu mai ai wawau high school. Na lova mai ki ai ki he tolu pe mo e vahe loto. Au mai ke te pi ai tai lulu ua mai kori si ke lana. Whika tolu mo e wha mai. Ai wawau high school pe pe ki he vahe loto. Ko he whafofonga ni mei he vahe kolo ua. Lue mai ai pe o afe to ai pe ia i he teniti. Kai ke he koe mita e whange au. Mita e whange au ia ai Junior Girls.
Mita whangia au ia junior girls. Hoko mai ki he intermediate girls pe koe tamai whiwhine lalahi hake. Tamai whiwhine lalahi hake eni i he intermediate girls. Ta koe tamai whiwhine loto ia. Ren ki loto kia ia koris ke lana. Ren whika ua kia koris tailulu. Mari whisiru ki tapu pe kia ko maalunga vavau moe korisi tailulu e inta potu ta pa fana tuku mai ka urere koni koe whafonga ia toko ua me korisi tailulu mahino e taki i fo e tahine whafonga me korisi tailulu he rein tapot ki tua mui atu no tua e mari whisiru ki tapu whika tolo na wak maki mita e tolungi au ulaki i fo taki i fo e ia he mari whisiru ki tapu whika ua atu ai ongo whafonga pe me he korisi tailulu ua mo tolu atu pia toki wha atu ai vava'u high school manga lele ia tupe ai whafonga koe me korisi ke lana mei mui ia au maki mita wange au mavahi ifo ai whafonga me mairi whisiru ki tapu whika ua ifo ai tailulu ai whafonga whika ua ki tailulu whafonga whika ua ana ku tolu io au maki mita e te au ni manoa unu ifo ai whafonga me he ako maalunga vava'u he lolo tongani na wa maki mita te au anoa turi mario mai ai whafonga koe me he vava'u high school ofi maki mita te au ku afe mai ai siru ki tapu ai mari whisiru ki tapu ia ki he mita e ni manoa whika ua mai tailulu whika tolu mai korisi ke lana pe a moe whafonga ko ia me he vava'u high school ai ko wa maki mita ua noa ma vahe mai ia ake mita ua noa au maki mita ngofulu au mai ai pe ki he tepi ulaki ai mari whisiru ki tapu ua mai tailulu tolu ake lana pitoki au mai moe vava'u high school pe e foki ki whafonga no ua o korisi tailulu. Ko lava lere ia a intermediate girls. Lava lere ia whiahi koe ni i he intermediate girls. I he lere takai taha ko 400 meters. Wakai atu i he lolotongani ki he teniti ko ia o kau whamau. Ia i tau kau ngau e ko ia he waa ki tua ai whanemahaki vai ola pe ki he whipaupoua ki pa mo e koloskula. Nau toko nii, mai tau whanau, ko nau wau mai ki he tepi mahino, ko osi mo oni aivi, ko he lelei taha ia. Mau maria kau lere ko ni, oni o mark. Leinda pot ki loto kai korisi ke lana, hoka mari whisiru ki tapa whana. Tuku mai kau lere ko ni kai whafofonga e toko ua me korisi ke lana, pe ki ako maalunga vava'u. Na wafe ifo i he mita ni manoa mavahi ifo ai whafuhonga ia pe me korisi maire fi na wak maki mita e tolungi au mita e tolungi au whalaka ifo e wavau high school ia ma o hanga tonu i he mita e uangi au ni manoa kei taki pia maire fi suri kita whika ua tu ai korisi ke lana whika tolu atu ma wavau high school pe ki he whafuhonga hanoa au wavau high school na wafe mahe mita e uangi au maari au pito hano turi i hifo whalaka i hifo he whafonga koe me korisi ke lana ai whafonga me he maire fihi suri tapu koe mita te au ni manoa maari au bito ai tuku hifo e whafonga me korisi ke lana ai whiauhi wau mai ke mita te au hanga tonu mai ke lana ia ke lana whika ua ki ni wau mai koe turi mai ke lana whika ua ki he ua kaku maari au bito ai vave hono taki mai he korisi maire fihi no maki mita ni manoa whalaka mai korisi ke lana ke ulu aki ofi apito mai ki he tepi toe ai mita e ua noa mahino ko osi apito ai vi au mai ki he tepi ulu aki ake lana ua mai a vavau hai tolu mai ake lana ke toki whika wha mai ai mai li fihi siruk tapu ai a koe toki au taki mai eni pia moe vavau high school ai ko e pou foki ki he whanau rere ko inu ai vai ke lahi inu ai vai ke lahi i he talu e mea ne fiafi o hau mai ane po whanonga mai o hau mai ki he ahoni oku malu lele i pe ahoni malu lele i pe ahoni me tau whamafola whahatonu me he mala sipoti ni poni pe moe ako maalunga vavau ka koe sipoti whakakorisieni ai vai whanua vavau
Au taki mai ni ki he final senior girls. Pa fana, tuku mai kau lere ko ni ko toko ni ma, rin tapot ki loto ku ya fafonga me korisi ke lana, hoko mai fafonga me vavau high school, mai fishery ki tapu, pege korisi tai lulu, pia moe, ako anga mama anga, taki fo ia, ako anga mama anga, helein ki tua, na wak maki mita tolongi au, taki fo pe, fafonga me ako anga mama anga, Fikau hake mai fishery ki tapu, mari a beno turi hifo, wak maki mita wangi au di manoa tai, mini falaka hifo mai fishery ki tapu ia, ia ko anga mama anga, wak maki mita wangi au, fika tolu ato vavau hai, fa ato korisi ke lana, pepe foki ki korisi tai lolo. Na o mai mita uang ya mai no fala kai fo. Ai fa fonga ya me he mai fi suru tapu. Na o mai mita dia ni manoa fika ua. Ula ke mai fi ua mai ako anga mama anga fika tolu mai ai ako malunga vavau. Kai ke au mai afi mai ke mita te au. Ha tolu mai ke te pi ke fika ula ke mai fi suru tapu. Turi mai vavau hai ke fika ua. Turi mai vavau. Au mai mita ni manoa. Kono toi laka mai pe moe fafofonga ya ko anga mama anga kene mau mai ai fika ulaki au maki mitanga fulu ha o tai pe ke te pi ulaki mai fishery tapu ua mai mama anga pe toki tolu mai ai ako maalunga vavau fika fa mai eni ai korisi tai lulu ai ako e tau whanau fefine lalahi. Ko tau fefine lalahi ia i he senior girls ka koe final foki. Tau hoko mai ki he whanau tangata. Hoko mai eni ki he final ai whanau tangata i he mita whange au takaitaha. Pa whana, tuku mai kaurere ko ni. Taki fo ia he whafofonga pia mei he vahe kolo uluaki. Ai koe vahe kolo uluaki ena na toko ua. Maari au pito ai lere ko ni ko hiko e whanau hiki au pito eni. Kau ki ai ongo whafofonga me he vahe kolo. Na wake mita wangi au ni manoa taki hake ia e he vahe kolo uluaki he rein tapot ki tua. Ai koe au mai eni a kaurere ke he wangi au ni manoa ko si whai atu a whika uluaki ia. E he mita wangi au ka koe reini tau potu e ki tua. Taimi le rei au pito ai toko taha whafofonga whikaua me he vahe kolo ua. Ka koe ki i kelo eni. Ki i kelo ni nane omi e ia. Ai maari e oi mita e te au. Na oma ki mita e te au hongo fulu. Ofi mai ai mawahe mai a kelo ia. Afe mai ai whafofonga me he vahe kolo uluaki. Uluaki mai vahe kolo uluaki he lotonga ni. Mita e walu noa. Au mai ke mita ni manoa. Mawahe mai e mita e hongo fulu ke tahanima. Whikaua mai a vahe loto. Whika tolu mai a ke lana. Whika wha mai a vahe hifo. Na wau mai ke mita e hongo fulu ke te pi. Au mai ki he te pi. Uluaki. A vahe kolo uluaki. Ua mai a vahe hifo. Pe toki tolu mai. Toki tolu mai e korisi ke lana. Maari au pito no taki mai he whafofonga vahe kolo uluaki. I he reini tau potu ki tua. Pe toki kaiha asi ai. E he whafofonga. Koe ke loia. Kai ke. Koe talanoa koe a ki he lere fuka. Talanoa koe ke lere fuka mita te au. Koe lere fuka motu. E maari au pito. Mahino eno koe ai toko uaia. Mahino eno koe ai toko uaia. I he michet. Ai vahe kolo uluaki. Tena kaunaua. I he veipa. I he ngahi lere maari e pehene. Kai ke he. Koe iwendi kulotonga whakahoko koe mita e whange au. Mita e whange au koe final ai junior boys. Whanau tangata iki. Tōke ngahi maka pāe whana. Reini uluaki o ki ai ako anga mama anga. Reini whika huau kai vahe kolo uluaki. Koe vavau high school. I reini whika tolu tapotu e ki tua. Na wau maki mita e tolungi au. Tuku hifo le rei bea le renia. Koe whafonga me vavau high school. Asi hifo ia. I he osi koe mita e tolungi au. Tō le rei bea fusi anani. Ka koe junior boys eni. I hono tuau kia tai lulu. Manga hifo pa moe vahe kolo uluaki ia. Ai koe kaure kāni. E kaure kāni o nau. Fe au hima. Au maki mita uange au. Nau matatatau hifo i he mita e uange au. Lere maari eni. Ka koe fusi ana koe ia mehe vavau high school. Au mai ki he te niti. Oe ako anga koe tue koe ia. Hiki mai ai. Ai fusi ana ia. Pe mehe ako anga maalunga vavau. Au maki mita te au. Whalaka au pito mai ia. Mita vau noa. Mita ni manoa ko mavahe mai.
ai Mamau High School ke mita e honga fulu kai fe au mari mai a tai lulu a ko nga mama nga pe ki he kelana na wau whakataha mai ki he tepi wau whakataha mai ki he tepi ko e waia ka ko motu mano atu ai whafofonga ia pe me he ako anga maalunga o wawau ai a ko e metari koula ia ko tau eveni ko ni ko tau fe ko ni eveni fange au ko e fainolo pia ko e fainolo o ku to mi ai ai metari koula metari siriva pia ko e metari polonise onu mai ni ki he intermediate boys tamai tangata loto Reini tapot kiloto ke koris tai lulu. Reini fikawa ke koris kelana. Mari fisurik tape ko den tolu. Reini fa fonga fikawa ya o koris kelana. Be ke reini tapot kitua ka ya va high school pa fana. Tu mai ka le ko ni. Toto le mai e fa fonga ko ya me mari fisurik tapu. Ai le ni be foki ki he fa fonga pe me koris tai lulu. Na wa fo e mita tolunge au. Maria pito nau tuku le ifo ai fe ahini I he nau mata tau ifo e au ifo ke mita wanga ni manau taki fa wa high school fika wa ifo Mary Fish lu tapu fika tol mo fa ifo ai ngo fa fonga me koris kela na pe me mo ya koris tai lu tai mi le ya tupe e ka le ni ai fa ifo mai mita e te au ni manau taki mai Mary Fish lu tapu fika wa ma wa high school fika tol mo fa mai akela na na wa ma ki mita te honga fulu afe mai he mita te honga tonu mai ki te pi taki mai Mary Fish ri tapu wa ma ke lana tolu mo fa mai a vavau high school ai ko ya o mai ni ke mita tolu noa mita wa noa mahino ku ma vahe mai ai Mary Fish ri tapu wa ma ke lana tolu ma vavau hai pa fa mai e fa fofonga o ke lana mo ya o mai ni ai fa fofonga ia ko risi tai lulu maka ia te tau wha mafola. Ko ia o mai be tau wha nau ki he tepi. Mahino ku i kai ke toi ia i hai via. Pia i kai ngata ai, kai whangme ngahi lalawa, ngahi tepi ko ni ki he uoua. Ngahi tepi ko ia ki he uoua. Ngau ia ki he tau longa i wha nau. Ko uhi, ko e uoua. Ko e uoua. He koe whanolo ni ai open boys. Reni tapot ki loto ki ai whafonga me he korisi Mary Fish rik tapu. Reni whika ua Mary Fish rik tapu moia. Whafonga pe me he ako malunga wawau. I he reni whika tolu. Pia koe ongo reni tapotu ki tua. Oku iai ai ongo whafonga ia. Pia me he korisi kelana. Me he korisi ke lana. Mau mari mai ai tepi. Pe me tepi ria kau whamau. Pe foki ke kau tauhi taimi. Pe foki kau tauhi taimi. Whainga mari pe tau whanau sipoti. Na wau mai koia he ngahi lere kua osi. Whainga au ke kau koloskula ia. Mo ki nau tolu he waa kitua. Waa ngau kitua ai whare maha ki ngu. Whaafi mai ai whiauhini, ka koe whainolo ne mita e whaangi au. Whainolo mita e whaangi au. Ai intermediate boys. Whamai more, koe open boys. Koe kalasi lalahi au pitoe ni, on your mark. Pa mai ai mea whana wawau. Hifo mai kau lere. Na wau mai ki he Ocean Amenity ne mita ni manoa. Nau whanonga ke mita e tolungi au taki hifo e koriskela na ia. I he reini ni tau potu ki tua. Nau mau hifo ai afi. Hanga tonu ni ke mita e uanga au. Uanga au ni manoa ke taki pia koriskela na. Whalaka hifo wawau high school. I hono tua ku ai korisi mai refihi pe pe ke koriskela na whika ua. I hono tua nau matatatau hifo ne afi mai he mita e uanga au. Mai refihi ke lana. Wawau hai pepe ke korista tai lulu na ku hiki mai moia. I he afe mai mita te au anoa. Ofi mai ke mita te au hongo fulu ke taki pe ai koriske lana me he leini
taupotu ki loto. Na awhi mai o mau ai hangatonu mai ke te pi. Mita walu noa taki mai marifihi. Ua mai korisi ke lana. Na wao mai ke mita ni manoa. Mahino ku taki mai a ke lana. Whakalaka i mai korisi ke lana. Hau mai ke mita wanoa. Turi matai lulu. Turi matai lulu ki hewa. O wau whakataha mai mai korisi mai refihi. Hau mai mai. Hako malunga wawa au pe ki he whafofonga ko e ni. Pe me he mai refihi si uri ku tapu. Maria pito ai lere mono taimi i mai ko ia. O e hona uivi pe he foki ki he sio mai ki he tepi ai ko e tokolahi foki ngahi e kaurere ko ni na ulawe talu pe me he fa nau fefine ko nau si ya o mai pe ki he tepi si toki lalo ki he kere ai mahino ko e ria tu pe ia ai osinga mari ria pe aki ai osinga mari ko kau fi ahi ko ni senior boys ka ko fi ahi ni kakai tangata kakai tangata lalahi ako anga mamanga na fikaulaki ale ni fikaulaki ako anga mamanga ale ni fikaua korisi kelana tai lulu le ni fikatolu ako anga malunga va le ni fikafa pia tau potu ki toa mai fihi mosiri ki tapu ai ako tau to taha mai ni ngahi ako anga si ne pa fana tuku mai kaurere ko ni taki foi ai fa fonga mai fihi suri ki tapu le ni tapu ta ki toa ma oi vai afiki he mita tongi au mui ata va uhai ono tua ko ki tangata mari ni he korisi tai lulu ka ko ki reka sisi he kaurere ni na wa ma ki mita wanga ni manoa fala kai fo va high school e mai fihi he ni fika tolu ki loto mui ato ai pe korisi tai lulu he ni tau potu ia ki loto na wa fe mai he mita te au val no taki mai va high school ia ako na fo mai he na te ni tikto ma wa ia ivia wa mai ni le ki he mita te hongo fulu wa fe mai mita te au taki mai va high school fika mai refi turi mai tai lulu na tua wa mai ke mita val no no mita ni mano ke taki pe va high school na fe lova mai wa mai ke mita fa no mita tol no laka mai mai refi siuri ku tapu laka mai refi siuri ku tapu he ako anga malunga vava o Maria o pito hono o mai ko ni fa nau ai lau Maria o sipoti lau Maria ko ia o sipoti ko falaka ipe he toe ai mita taha pe o ki he te pika ko me tari koula ko ave ia matapure ko ia pe me he mai le fisi ri tapu toki fika ua mai ai fafofonga pe me he vava'u high school he vava'u high school ko hibe ko tau polkalama ko ni ate au ko tuipe ko mui at pe ki ai polkalama ko ni ai honi ko lava ni nga hi drag event ko lava ka to nga hi drag event pe hoko ia ke kai hoata ai ko lolo tongani ke hoko pe nga fe auhi ke hoko pe nga fe auhi ia he loto malae he field event ka ko lolo tongani tau fa hoko ai mau me to ni hoata ke fa malo ia nga business ko ni vai fonua va u ke nga panke lang fa la ka tonga PSP Bank MPF Bank pe ke Rowena Finance ko fa malo la ki a Carl Senf pe mo Auto Senf pe ki ana te vunga limited EM Jones Maytech sia ola furniture fato mafi finance pe ki potunga pa nga official governor I vai fonua vavau ke fa malo ia TCC yuko ta ka toa fa fa mari mai line telefoni ki fa hoko fa tono fa mafolani me mala ni poni me lolo halai valu pe fa malo ia fa fonga vavau tahano ona poto ke tamia ni waske la tu pe mo va henga fili tahano be fa malo lahi ko ia ko loto lelei
ke whapanga ai whamafola whangaton koe ni e tau Facebook pe ke tau radio walfitu poe nima e whaema koe whamalo ia e whafonga ke wawau tahanima wawau tahanima ona po sa miu kuita vaipulu i he teu ke kau mai he tokoni i he tau whamafola whangaton koe ni o kai whak mo e whamalo lahi ki au taki mai ai ofa pe mo e poupou e ni pe tau kandidati whika ua sione whataua halatanu pe me he kandidati whiri wawau tawha au taki mai ai poupou ke o atu e tare niti o e whanau ke me hangatonu mai kia e kainga pe me he ngahi wahe motu ke ngahi otumotu lalo pe a atu ke matapa pe mo e ngahi motu hono katoa. Iyo o awa ki tonga tapuni pia au taki atu ki wahe whanua muri foki. Whamalo lahi atu ki a sione whataua halatanu. I he teo koi a mo e poupou mai i he whamafola whangatonu. Koe whamalo lahi atu ka teki motolo katoa pe. Tau kau whatahi e Polokalamani. Pia mo e whamafola whangatonu me i he mala e niponi. Fia ke whakango atu ai whamalo lahi. Ki a te Vita Filipe. Ko ia kone hanga ensiniai ai tau radio pe foki ke faita ya mo atu ai ata Facebook ko tupo ure ai ko frisonu fina anofo te mau ki afe i te pire mahu ai kau pure ako ke vakai